aboa atiefo mu ni hɔ ayɛ ni hɔ mo amfra yɛn sahwe sa soromani ni hɔ a sofo kasa kyere nkonwa ne table and it's impossible eti damase yaba yɛwɔ ha na ene ukuada bronya bosom ya toso nwotwe no na daduasa de baako that is 31st August 2022 me kaya tiefo se enne ya de August no akogu ochina ya tiasi September babanum get ready I know you're on your marks on your marks no ya September certain October ai na bena bo November no kai odem abuza fo mama yankɔ no ntentem ɛnɛ afutu sɛm no yɛsiesie no kama ya de ba na ɛnɛ de no nsɛm hawo ɛniema bi a omukasa eniema bia esese ohiani ya ehiawo amenka na sa eniema bi nipa sistem eniema bia esese wohwe ni yie pa ohia betimi ehia na eniema bi wo wohwe ni yie a obenyina che anim guase nke kan da biara da se wa hwe ni ye dia abusua awariye mu busua mu asori mu adwuma mu na adofo no monya asono mu tie be ma hia wo ebia wo muwapa ohun yene bi wo ha na onoa na asoso mu hia na nya konwa atana so na obi wo so a wo moapa na hia no yete asie sa pa dia ba ma be ye biara ye ode be pam hia no wa ye bi bet amfa wote se djuma wo ha wo bekọ na manfo afo misika na afa na asa madamfo bete se Burkina Faso ye topra ye pa no wo hihya manfo mrewa ne masiriwa wo kuro no mma no ko hie sukufo no bie no mu hwane ya be na wo twemiensa no mde ye se adwuma no no lodu ni nyina boto na tenten no etese gopo ana wo hihye ni nyina ana pa bambo Burkina Faso se bra prae ho ye den na manfo de akwa semu kura anti okodu ye ne dwa na se kura Asem no sabe kantere pride nyina so ofiri yo mrewa die sukufo de ho de ofiri ni nyina okwaba betuetu aka Asem Mpe pa no obe kantere manfo se okwa pra na yanto enti ofre firi ho no na adwena mde man no se be ma na eje so de prae no eba wo because one fa ma who will believe you say okwa yanto ye be kase yato na ade sikana se ho omono no se na meso bosi ameje de kwa ye no akosan enti mesi lodu praye di aba pa be yasem na this video no de be kire wo na video se be ka se na mo bi praye kra akadwa no so na akọ video ba na mse ne bo modern fa bag tenten kese ba kwa je no bo modern sa fa eno kra se be ka se de aka ne yato na no kra so be ka se school for de na de ba ya na se abrewa bi a ohwane praye ma wo de na de ba hwe masa ohia bi wo ho ba ye de obetimi biara ohia ne se me sa machi da ayese nyinse yigu akoda bi wo ho wo de don gunu so no wo yiri tira fa sei sa wo so de ne bekọ wo se me no mi no nyina bekọ asama do me badi di o let's also we be sa me kwa mu di a
ne no nyina yɛbɛkɔ asamado enti mesrɛw wo hia wo no wayɛ bia wo hia no so wonko yate ase na ne American ne sɛ enema bi wo hɔ a ɛsɛ sɛ wo hwɛ ne yie ɛsɛ wo hwɛ wo ho yie wo ho pa efisɛ wo hia ne bia enkyɛ kora na animguase ato ntɛntɛntɛntɛntɛntɛm wo hia ne bia enkyɛ na ho ayɛ hi moma men ka sɛ mo pa yie abusua no mu aware mu adwuma mu ane asori mu enkyɛ kora no hia ni wo ho ayɛ hi enkyɛ kora ne yate wotua enti sɛ de bɛyɛ na nneɛma bɛtoto yie na bɛdi wo hia wese wo hia ni wa otuturu kuroma atwea sɛ de mpanifo kan no wo hia ni wa sa wo hwɛ nneɛma bi yie a ɛbɛboa good yɛnkɔ aware mu number 1 de di ka no ohia ni ahia wo a wo ware ba no number 1 hwɛ sɛ won tete wo ba no efisɛ nneɛma bebire mu no oba no na responsibilities no akugu no so pa sa wo tete no ka ho masa wo bete open me na me ka kire wo asasa wo boa wo yire no ewo adwuma den bebire mu adwuma bi wo ha oba no mani nwujeja edene fufu no kura wo hwe ha aja waje wade so akodi enyesom Onyanye na aboa hwe yie wasade ho anadwo be man hia wo so ba ne ka se manikum mamena raise up wo hia ni wa wo yire se manikum mempesa me se wo bete kwa Misro enkoye ni sikani baye di sikani baye obenya ni monyam ohia ni okoya ye di begu so papa oba ne se mani kuma ti ase e boko number 4 enkoye saduane no a oba re ye ne say do sanya do keep quiet ha aha wo sika say that aduane ni mu ade hye o ko pe ngwa na ewa ebeye osesini ebeye osesini pa enti bema saduane ne ye do anye do me pa chaw kan wano tum ewo ho wo yire no woni nua manom tokwa woni nuanom tokwa no keep quiet mesra woni nuanom sesa aja bakwakua ha no wako ka je oye se wasem nyede ye ono wo de di batiri moden yo yate wa baje ho je bia yate aki gentleman of the year pero ho asem wo aki me senya me sane manager sa na okay ability yankwa busuam busuam no sa ye ba fie ho a hwe wo ka sa yi aye ba fie ho woni sika hwe wo ka sa yi pa sa yi na ba no wonko ginta wani ase nura wani anye niema bi emfata na wo ka sa tie busuam panyin wa yi ne ho ba ha wo pa Adabia ya dia ye ne bese no number 2 dabia dia ye ne bese no ohia ni ti ase nshito be kwenka o ko ka ye de say nsu to say ye no adaja sama wa kan nipa bibesu ayo obi ana no ma me we no akase mo kan ye pa anso yes ye mfa yes so so wasam ye be fa de ne fasika bra ayo fasika bra fosu kafa no fa community ase ye keka da be ne be ye be fa canopy we ye be fa nsanse we ase aka mensem sika no din o se afi aka mensem o hia ni wa jaya no ya anu ya wo di tifio no
ene ntokwa huna woni abusuafo da bia mo se saboa so no ohia ni betimi adi obi atem abusuanum flat ama ya sa akodwa to apane chew Jayan waya hweyiye wo wunua ba ne kunu sikani awari jaye hu etane sikani betimi adi obi atane akodwa to ai hono ko he ni hia ni ya yo me dase o sikani obetimi afred ne wo fase bia di natem ma de tia ne ma me be kodwa to na wo hia ni before God the man se wudi dwa pa se beza chwatu obeka asem a sikani ne kan no a obedem wo fa se be do batum me ka kirew hweye awo wunua ba wo ne kunu awari jaye ho aha ye point e hia me pa hwe kam ano pa do ka wonu tum ha wo de jiji wanim aha wo ko kan say hwan wunua ba de difo hweye awo wo fa so no tea ho aha ye point okwan abefa so atea wo fa asem no hweye pa obefere ba kwese dem ze mo de akwa wedie mo ba akwa we sum wo tim awudie yo hweye sa won ta anye bosia ewo unua ma nom ho se eba se wo se bra jiwe bo ho me de cha wodi a so na dana se na sister mambosia ya sem o che osika de a woji a eye embise bisa duane ewo unua ma nom ho timu anyema duane bi hwe sa woni ma tifie na o ma duane hia opia emu enne asem we mi na meka eda jona kwam do abende hwe ekwam de wapiri wutirim hwe omuna ga bonte omuna ga ko sire de fie de o sranka ye yo o kwa jiji ko bize duane na pajini da bia baba na sister duane no mo anya bi kata jaw e ba sa na wo fa so no kora buru unu ya kwambu wa punu buru yo me da se e be twa yira da pa kora wo be ye sorry e ni kora wo bi emom wo se brad duane me no mi ja wo bi o ene na waje bran wo twetwedi Bomodna last but not the least Bomodna say here wono umfanya sanom ene kojo to ene ho yeah here wo sa win se fi ho ajaba kwakua hey ene kojo okay yanko asori mu ohiani awo asori mu mesrawa Enkasa obaye di sikani ba Sompa FM yeah enkasa obaye di sikani ba ye sikani o waso no mu no enkasa obaye di obaye fi se sikani no na nuti asofo kora enkohwe because asoda ni sike wu mu no asoda ko no obebo so na pa jeje wa no be san ba fode ajo be na gura ye guru ni masa ni kunu so na ebotwene uko yini fili dwom ose meja atwene no bo na obeti aha enti mesra wo enka wo ye de sikani a waso mu no obeya asem obeka no wano hwenye ada be chese ye de bo afode no pene so wakasa se na de ba to afode no ya wani obere ho a wani se sa abiri de ye bo afode this date ya na ye ebiribia atika forba ye se mo afode no ka wano tum master na be na mama ho ye hi waso no hwese obedi aso na kwankyere bia so anya say betu se banche ade sikani ba ya ntwedi no ohia ni wo ye betu se banche fani die soronko ma osofo waso no mu asoro mpanimfo ohia ni ene asoro mani nyina ohia ni no ai okay she mese ade bia sikani ba no fa ho nkototo no okay adwuma no mu Sompa 93.1 brapia adwuma bajire no bobo di so be di so be je wunya bi bra sana adwuma no wunya no ma for reba o je wakati ya fie misraw
o here ni enkwapre increment adwuma no mu wo kwajeji wado say yeto akatuem wo bete kwa me na meka kire wo ka wa no tum enkase obi ato application for increment enti so betro bi hwe ai awusanfo adwuma no mu nya ho brase wo dia ne say ye na yada ye nsori a ya sorry adwuma panyi ne frɛ wo afa se guwaji wa gata kura ofi abonsanfo no ya wo wase nyina wo sense ho kwa me am ka kire wo dia di gorofe madam kaza no mafrafra de kai wo se wo dia di gorofe wo bete kwa abusafo manfasi ha enem pese betete mebre no so kakra na yentoa so enko omna samoa ho omno fabibra na yenko kata jone de encha Mr. Mu ayo UK Sami wone na wife mu tie den na ene Mijidi se no Matilda Bapele Bapele no eno Matilda eno Matilda ya chao mu pa na Holland so Antoli eto mu gajo me mo de wa ya de ma me ya de men so so de asem head house anje otie pa katacho ana asem ni nyina no waka no Zam za Bible no kura ka ko ba bi sika na ya de nyina ayo enti we ka futi nti mudun kono anka me ba be kura na maka na afa katacho ana nintama wo penti na ka asem we de kenya time asem wa bosu yi minwa bi te dem wa na ka na asem ofoso be ma wo be ma mu feso be ma mi wi asem abusuafo atrase o mo ka no odena no batumi ni wo fa se kan tum wasem na o ka na ye pa na emu musika wai enfanya ba wa pena abra so no mo bra bia ko fasika bia unwa so twema wa pena o pa fa ba bi abra no ba ma kete chon ade a wo kan anyumtini bi afa ne Dr. Pabobo so hia ni hyan ben a onya tiefo petia so nse wa wo kiri bu na ye hwe o se bu no we number be na mom ye hwe no petia nse wa ye katejo asampa na ma kan yo na ba bia mi yi mu pa me ka se me kan nyina mi ntimi na ba bia wo kan ya e hadwe pa na se o ba na so yira hadwa na se woni sika na nya da kwa kan wano tum ei se wonni aka se na me yefu mi nye bi yi aja ya je na kan ye o se aduane a won pere won kan fi o hie ni bi eda na wo ho na wunya nka bi de se aja ya je de wo se aduane we ni won pe bran ni ye jaw o se woni sika let se mpaso poso no so affect wo se woni sika na oba se manikum oba se nanikum so kan wano oba satan na sika ho akatachawo wa ne ho ade na enroma bi achia na wo chesa ene bottom nye wo kwa no ho a we ma ne de se na ye dedicate ma wan ene program no ayo no apeja nsa ayo no hin ye mfa ma no omo office sikani ne yire no be num o se me nche na da me hwa me kon do wo no ma be fere me bo pum ko wa mi ya be ko Edumano ya let obia da sumye ne da epono no ho ni tiri ka pono no to wakira kwa ye twe ai obomu ko otimi bio ko be san kwa ba so no na ache trawa etese fudo jesa feda fudo chemu sika ade awo kan wan fe wo se o diminka sika kudi nyinya o se pi na ko yese osimani wo force asama wo kan prayer asama na wo kan makunta be wo USC makunta ne bresa makunta kwa majima mechiawo unim edrume bi no oye mmobo me frikumas na mekọ asante ache bi aso kunta we so oye aya patra sa ne kana patra katachoni na danfo sofo bi onde wonya ne ba bi ko katachoni se nyankopon pa me se ohia eti ma ye no ma bebre a ni kwa se wo ye
Katacho. Makunte. Sa. Unse toast season. Makunte nko dan toast. Ehun aye den oso wo ye toast fu ama na ba no. Dan toast ne nso. Aba so kra na yale besi so. Dan toast ye da abunu na toast na ye dan aso do so de kodwo mu a ebi okra na yesan de ba fie. Na de wo ka prayer asami ena ma maka odrume bi yes cement paper wo de ko malia san fa se bokina utirinya obasan so katacha utirinya obasan de aba ani pe bi ye kokofuo na me minim se ohia no em se odabra wadada ya obi ye kokofuo kakaka zo enso no me o katacha em se ye no me hwe ena na waka na aka se ohia nko a no me nyina afrafra ene no me akwasi asaye no katacha bi obi aye obenya sikaro nko akwa nko wo ya emwa yo wo ba bi wo ho a me se wo ofese de wo beko obeyi wa hwefom obi beko nanim te se be yi wo beko obewini bibi no ho ewo no bibi ne ho kata cho ho se wo ka asem bi se so hia ni ema wadwuma ye ne wantwa wo ka na wo ko ni fie no bo waso ma kwa bontin kosu obasan achew wo gina obasan achew wo gina ho obefrese master akwa bi yedede wa hasi inspector ni pato man kwada no ba komra akwa bi yedede wa hasi ye pam ba be logo wako na ni nyina so katacha ye ka ni ye Ghana ha de se woni sika nipa bi besa mo abodamare wo bekun na me de masem wo ba wie no asama o kan ye me depa because we yan wasem de wo kan eni tre na eni nkon where ye kase ye betimi do ye topic ni apon ye bie phone light tuma amafo betima frɛ because Ghana ha no the whole world the kwan we ase ba bia na yan for does chesikafo ti de ye kan eni nipa bebre raho because ampa obaya sama katacha o kan se be hia wo a we yire kra no se be ko no so wada ana wabra jai dosu pa ene ne mo ye besre e ma no nyankopon wo mre bia de manipa bi ada wo betete wo kru no nyankopon so timi bie kwan tie we mo ma mutimo nya mo dese ya kan sa eti se wo kru ni bia na nadwe a we de aye sei wo ba ho a o se mabre ebra wo mre ye katacha o me de masamba wie no kan se bi nipa bi fansua sa de no ohia ne ahokyere ni nyina ya nnuafo omo nyina ya nnuafo so ti ase emom ni nnua pani pa nso ete ba bi ye nsawe wo de dan nsawe ne woni mkata chaw edumre bi na se woni sika na se wonum nsa na ba wani so wani jeje yeah etu wanwe e ba ya wo de eno no na edumre bi wanwe ya se unyansa nompa na wani so yo wani a na chima yo de se ade bi e da bi e fa bi e sikro mo bi onim se wo de a ba de be chi na edan ento no na wanwe e utiri we den pa but we be kwa we na utiri we kan yeye enu de be sere sa ohia ne ade ne be sere wo mo ye nyina because Ghana had the wo panhiafo a ye doso esikafo ne ka esikafo nso mo no se be bebre tiri mo den to mo ayen enti se ye tufu se be mpreduasa so hia wo a mesrawo wo de nsa beka ho de a ene na afa de aye asante focus o msi yoyi zero akoda zero enti we ye mo bi adin mo bi amefa we person medase awrewatia ciao mechia yetiefo nyina ya omotie Sompa 93.1 FM na Facebook no wo mo hwe Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 afa YouTube no Sompa TV yada mu nyina mo ase Mr Gabi baby a wo bia no ya chia wo pi na katacha obema ohia asem akọbọ so ide we pa ja bi oti aso se erade ohia eya katacha ohia ye dambo enti na wo hwe mebuse meti aduasa nche mu nwotwe na ose emame hu ohia Solomon ade bi na wo sere frerade wo no se emane hu ohia fi se ohia do na me wire mfiri na mo hia so de emane parliament katacha ohia eya de na obobo so ni nyina se se wo fia wo yire anasa wo kani wo tete no wo ye aduane wo mpe dini sa wo edonye jo se enya dai wo mpe enya dai wo mpe so de ani mienti should keep quiet, you shut up and eat it enti no na we are table da bed na o ka se ebi wo ho a
eja kwakupenya sorry na opese okọ oba ho na afi manikum ehwo ne de I can defend de tia ne se ehia ne ba na ama oba no na adwemu nyina kese fi se nkwada esa aka mo ho a be ma ne binti ya no oba no ofa akwanua se nyina so ese wo behwe se gari kra na se entawdok no bia obenya de aba na eno na ya na etoda bia ya na emema no toda bi na eka se asemba kwa emechi pa ne se obeka cha ne se wagimi fi se wonim ema nim efie nyansa dodo na se fie bi ni ho a obe ni makwanua sa ofa so toto fie ni ema ni ema kekese ni ntira ya eka se women are the managers of the house aha nti the American say no na ya na ema na toda bia no wadwini nyina no eni saa de ne so enti na ya ema ne basanti ho de ba yo mo mfa cha na de ehun so ne se adahia na sa ho kire beba no ela kwakopanyi so ta me ma ne ho me ne so nti no be ma panyi ne kwase ase no na dwene wo be ma dodo na di nkomo mo se edu sa bra na kwakopanyi so me ma ne ho me ne so bo sa bo so na ba bo esa ha ni je ba da bi na ni je ndi de pa na wo ne ji na ni no ono so dwene tin when ye de wadwene mu na eyo wadwene mu nta ha enti ha nti katacha ho ne de ma bia defense nti no esa wa wo ne ma ya adwene pa cho o de ka wasam katacha ne me nya adwene enti no de na obobo so ya mesoma keke bi ne wo ba abusua mu a kene che wa yie ba wo so okon anu tum da de yie da ne be hye no woni hu asem ka opini so wo mpini so wo de wo si yo mate enkwaye ofo so be ma menua be ma die ya ne ma me ante Faustina nyankopon fa ne kransie ofri mu na o ya abrante kwa akwala okọ school na ne ma me agya ne mu na yie no se de o mu si ye no ko ye bi ye nkoye ma no se de me si ne Faustina party yi de nka minya ya ka me kora ne kwa paso abusua wonye bibi emma me ofa sore ya o se fasika black o fasika black yo emu oya ehia wa ya night say obi ehu se wabodam o wa asafo mu a ye mfa wadwen kire nya hwe o wo fie a ye mfa wo nya hwe busua eyi wo totwene free de se hye bia o mbe meki wo fie wo bia no wo mu de wo to nche fi se o mu de o mu ni se de obeka bia no sabi ye nkwase apafo nsem nti no na wo no mayi wasi nche ni nyina no na ye anampanyi ka bom se ehia wa na ebinu fi se bia wabodam ti wo hia wo hwe no aye dambo nti na bribia no se de David wasre nyankopon no mesre se enka ehia wo a kedachaw wo hia mro so de eya edanya nka nyankopon ma ne mpale yen ye ne yetiefuo nyina na enya sa eya na awe ko kedachaw me di si hase bia de be wo mu omno se wo kofi kedachaw me kofi oh trans kedachaw ni hwe trans me enye pro kedachaw ni so hia kra wo bo nwoma de kra ye nto hwe anamu study say hwe ye wo nkrofo bi nwoma de pa so ye nto but obi a wagidin o sika no oba ma onye obohwere makro na no ba ku bi ba nyenyenyenyenyen ya amanfo abon with them obi nwumpa ye de to pa se ye bo pa enso ye de ye nto adajom dem ma me we in fact nyame an mkure ni me de me kan bi yo me de me kan bi edu me bi a ye nka bi we di buga fam di buga fam decision mo take na me se we de da bi asa ta na wo no e bi anu akwanya busia pan na onso mo sika mo de ye no me am ka se mo se size ka na isua e no mo se na isua de na ka che to say kan no kula na enti se biem e se ma no correct me ji o ma yeye me da se sa okwanya busia pan na onso na ta so wo de se wa ta so de ya na nya de Mami bi tena ka mu na say akwa na wote be no ka no won say kokito mu ka ya piso na akwa na ta so de tua wote say pe aba na mama say eh wo wura wo promise afase obotom yi wo so da otutu no botom dandan ni safo be na ye botom mata so na enia wota okay ya kwa computer to adwadi aba ya kwa ba ya na ye bia homa na tum ene de say me pese me di me boss e so pa na me nya more than 10 minutes ama listeners no that's it
Away, I am telling you an appointment time. Oh, Mira, you want to do us with your too much, Jenny. Into the American Touch Laundry Service. American Touch Laundry Service. Every sophisticated machine, all cleaning service. Aba and Asem Mpe Nipa. Laundry service, car wash, express carpet wash, water tank services, water treatment and preservation, home and office cleaning, car interior detailing. American Touch Laundry Service. Wow! With the American Touch Laundry Services and some. It's in them and some of us are, you know, wedding down in dinner wedding night. Bet me their call. No, we be it's only how crowd. Like I said, you were Bremen UGC near Aboloway Junction. Freya, it was 0248 868625. And I said 0246 340254. American Touch Laundry Service. You be channel. Yo, got your eyes on me, stepping at the yard, you fuck for me. It's a Friday night. Okay, episode 4. Yeah, come with African, no, American Touch. Me yati omo homaso. Africa, the American said that. American Touch Laundry Services. Yeah, damase. In fact, I dance here, but I say, omo money yupo ampa. On say, we ye be who advert, radio and TV no so. Na one of Beko Habano at the dance here ba. Sikani ye entry and farm out there, but no tira come on, buy a homo said the man from the car, you know. General Laundry Services. Adi biara. Share in fact, we hear nanena mo, you know, nanka nipa and they say we see near my fee. I saw the man laundry, American Touch Laundry Services. If you say, I'm fidie bi wo ho no mo a hwe masa fufu tomano nyen tomano wo do sabesi wa se no fa koma won usiw to no wo si to ultimi to so se de ombe to so da machines na ombe to so no kama pa biribia ye di fura ye de se so pese usi a fa koma American Touch Laundry Services. Willing carpet and the one homete. Pa. Just how the man American Touch Laundry Services. Kai. Omodin fidie be fro omo fidie bi on the whole willing carpet and it said there tarazo for no e di twa tarazo no so no pepe yimu fini mo abo bibiara man ye kama na dem ho ye clean. Water tank and I check. Make me who will be away water tank. Every surety from some who there be that. In peeping papa pizza portoye woman. So we will ensure no any wakono, me say, Farmer American Touch Laundry Services. No in the kama. Okay, mu. Kabi o ha what name ho meka wumpa. Na kabi also so what name a enkura nyina wo ka no enkura. Nema o hihye se ka ne seat na ase no. Awie su o wie ye nkate a o wie bia kogurewura ho mesew say laundry American Touch Laundry Services o mo se ye horo ka o mututu seat ni nyina ati wo butu ho yi ho ne manyina horo no yopo hwangi no bia na ba bia wonam no ko fie no mfutu kwai masa o mo ye djuma papa o dashboard no be horo so o mo kemika bi o me di gugugu so be kasa ka no afei na wato Mr. Bombadana, Nako American Touch Laundry Services, or Modiani dear etra sokra. Min who laundry jume be a tessa American Touch Laundry Services da. Bia a kama pa. If your office will come, but bia a clean office on Oboa. On Bay Hose, yupo, kama. Bremen UGC. Aboloway Johnson so hwa na oben mesre fa sa no ben untime nkọ hwa frɛ no mo mefa kuntunkwa go nyina nkɔ kɔyɛ ho adwuma ma door to door no ɛno achi no wɔsan yɛ express dano a wɔsi ato so ayɛ ho bibia ma dano a so person yusu a wɔ yusu number ni ɛna hia pa 0598 046 435 0598 046 435 and 0246
340 254 0246 340 254. Abuja for yetimi amanager na de 15 minutes pa na amamo. De na just wa ufie din. Okay, Abuja for you call and tell them hello. Hello. Yeah. Double quality. One day what happened at Jipa Jitra? And I'm a fair and thank of time. I'm not here. You have 7 hours walking. Ah, now, Henry, around here. Oh, what is it in Bev data? Yeah, they be a money, Diamano, or any more golf for that. Golf for every young Yenny is over with that. Wow, you need a walk for that baby. I think hello. Hello. Yeah. Yeah, you're so powerful when you can say, I'm but only the other Refsuse Abrim, Kenya say Abrim correct for 3 points. Yanko. I'm but on a from Kacho. In fact, you may have me Asem Mpe. I bet I can pick up Martina did so far that oriented to make us very what do you know? I have some money and me. Medasepa. Yo, that's a brapa one. Abu say yes. Hello. Hello, Roger. Yes, sir. Good evening. Good evening. I'm better me de Kwame Puku if a female zongo. Yeah, Kwame Kasa. I want to hear some more you. Are you? Come 1,000 belly or Maduma. Because to hear any dear in birthday that. Oh, Lante. We hear some more, yeah. But that's it. I mean, 1,000 belly or Maduma. Muzungu, the only Zungwa, Yanka house, I don't know. Hello. Hello. Yeah. Good evening. Good evening, Master. Bacho mi kasa free agwa kwa yefeme Dina. Dina kasa. Me bacho asawa na mo kafa ebema omuni sika hono. Ai. Nante ya na no de. Se o he ebema woni sika no o nya chopo ni ma ho. Na ebedu anyimra so da wo nyare. Ya na no de. Oh, mame. Se de ase we ya o kan woni hwan. O de nti say oboni gala we se masa pe baby na mabre. Me da se wo mo obi adi. Mame wo mo obi adi. Obi amaje man ho. Hello. Manete. Uni me. Na si ani oni swami. Hey, ma fie na dro ben kokodi a wo ma nkrofo bi ya. Obi se ma fie na dro kokodi no o man bi. Yeah. Any Asem Mpe be ni evangelist CPC. Ogani ni amanu mo obo busuafi ho. Na ne wo fa ase mo ya ade ne wo ka kwa san so ni skanti. O ka kwa ese ye wa ka bi e twa so. Aha. Enti sa na wi ase ti o wa ka bi e twa so. E bi ye no wo sika dia. E bi Enti wa ka pa. That's it. E chi e ja sei o ni usuame wa tanga wa o ne ne yere mama o mu chi o dendende. E ti e ja sei. That was it. Hello. Hello. Yeah. Manete. Wuni me wabo be me din pa. Bobo. Ah. Bibi tun bibi. Kusaponya o maso. Why? Mmrantehene. Kusaponya. Yo, me ti anuma so hima pa. Oni anti baby. Yo, mbete. Mmrantehene na de we de ya ni asemo de betu de. Tani na de obese rinson. Ubayoza da mesre wa aja. Mmrantehene na de ne we. Mmrantehene se hiawa. Uko irencha o media ye na mensole nkom baby. Ani ya o nya so me de baby dan de ja so hamia. Yeah. Mmrantehene ya de nya de po. Oh. Yeah. E bi ya boat ya. Ipokro na boku ku no bi se no we. Ya de nye. E be hia wo de.
Mante, nye. Obisi ohia me pene sara. Hwe. Upo oya wukom. Okay, hello. Hello, good evening. Good evening. I'm Chiano Abedjafo. Me ma Abedjafo jo so hwanie. Obaya magazine. Hey! Obaya. Nana. Oh, we ni pa ye. Nana your phone so. Yo, me da se me nya hunu de, me da se pa. Nana, kakra me kan say. Aha. We hear the empany first na mo enyo. Oh. 3.1. Be man na ire da ho. Obe we sisi no kama pa. San se wanyi chop money anto. Yeah. Na oba na no amana dinsi. Ube ye day. Say da wa kwa die ho. Oh. And so na atuka na wi mo yin. It's a boy here again and I need more Oh. Yakupon mo VPR. Me da se. Oh dear, and son of dear, meet those. Yo. No softful. The first and I'm a him again. Yo. Obaya na udi asowaire. Me dipa. Yo, me da se, misi ho. Say what you say. Okay, hello. Hello, Nana Mmrantehene. Good evening. Good evening, master. But you be away. Obia ho ye wadama. I am from Kasafi Chronom. Yo, yankwai. Nana, Asem Mpe Nipa die. Lentam ke siepa ne makan. Yeah. Against say Nana. Menya bra me pedan, ma ya menya dan, madam fia ko ha dan. O ma me fa me niam keke kura me gu balande mo me da ho. O ka je to ka ni fi ransa. Me balande. Ono an kata demo ahan no, o ka je ko ka ni fi ransa. Oh. But na me ncha do miso nyame miso ma wi me dia me team. Eni ono no fa me busa me say. Me man me tra me nchen. Da nyankopon yesum ni ntimi timi ka so fa boni cho boni ka. Na ho kire yo. Why are they? Ya pa. Why are they? Na de bina masine mafuti pa mde mai de mi timu pa. Yes, da wase pa ni tie mutie ye pa. Da wase pa. Na de kuma se for no o ma outside e bia mamu. O ma capitalize ni na. Hello. Arguma be e am wari now. Ke adu gasovin. Me ya kasa papa ma de na Mmrantehene na pa cho piao. Me je so pa wadaroma won sanu adwuma efe gasovin ne die America force ye be fa wo. No ya ba America ho. I was sorry hata me pike be fi. Okay. Me hata me pike be fi me be ura abrewa kitchen. Me da se. Je kwa kuma tuye mwai. Me da se pa. That in America, I have tomorrow over in India no meat bar cake. And that's so run about to a police station that she. Yeah, that was. Mamma to trouble on question Marcus is why. Yo. Okay. I mean, a year or no. I want to make chow and I see a chair. Maybe I thought would be out of me a chair. That's correct. Let's say, no cafe, what cut your sir. Oh, yeah, they're a demonstration. Hey, who work at your answer? Private worker, who we have for them, brother, operate demonstration. Oh, quite crack. Yo. You make any help for the yeah, like a cracker. Me da wase emom ke eduga sovin mempene ma wonko kan ahiafo ho da mesrew o de mesrew amayiwa fim long time o peso ko wurem won ka ho yase me ma wonko ada no won kan wo mo kan no mo play film so peso ko kan me da wase ya ko anim. Hello, Nana, good evening. Good evening, Wani. If I just started Konongo. Hey, Konongo for ho ye. Bacho bia ho. Me nana bi wo ho e fa na katacha ko hwe no ma me why.
Mbacho matema kwa venama. Me da se odo rice so mechia no. Mbacho bejo se. Yo yankwai. Nana, o yes ani na okay. Oh. Awo kono ngo duma se wonyina. Rice mi yumu. Wanga sa wuni ano ma ano mo na mo no kwa yetimi yumu. Ten. Ya wo mi yetimi pamu. Asa wo de wo nkan. Nana here for ye bro. Adinya me na da be. Na me no na be sue mu. Oh. I'm going to resume. Say Yankopo sa te mu da so twene ahiafo de wonte so. I want to so pa. Hello. Hello. My 88. Yes sir. Good evening. Wako. Number so mo te say. Ya ho ye pa. But so we ba so for no ye. So for kabra. Na ho ye pa. Ya da mi ase. Na mi kaza bi say ya kontom la. Hey, feel what chimpa. Come on. Say ya kontom ma for so mo chia o pa. Mo tie mo. Kontom la ho. Radio no na wuti. Mo tie mo papa. Papa so radio no na wuti. Radio ni ya che wo decoder. Aha. Ya kan wo decoder no so ni a che wo decoder no so. Yeah. Wa bele. Wa futu no so ade man so da wa papa. Ya na okay. Em ame wu ye 3 weeks we na papa wu ye. Ye. Mexican ni ho. Na bushia ka za wa no. Unia no. Ye ma me yi bo so be o so be e be o papa de. Ye. Afi ye ni ano. Aja, ya tona odi na ja mo ye bibi. E ka ba na bushia fi Africa. Any see cross. Nti e ha sam de ni ka din. Ni ha sam de ni ka din papa. Be ska wo ho de a. Oh. Yes to so. Me da was pa. Hello. Hello. Yeah. I'm already. Ya ho ye pa. Da mo te pa. Ene de mako pa sem so. Ye. E ka te pe Sompa ni. Yo. Obuna tamoni. Yo. Area head dia me se wa be de ka wo de me ka so mu de nka sa ne me okuri ni. Wa so na ma upom pa ma bu fukura tutu a e woni tika o yo fan on fa we officer da. What me akasa? Ai. Sofo. Area head kura o che sofo kura area head. Oso bomba ye ma dua tutu kura woni sika. O ma panyini. O ma panyini. Yewu. Ya sam. Yewu. Ya men kam ho. On kan so ho. Amen. Oh, area head. Satisade assistant. Hello. Hello. Yeah. Hello. Yeah. We have to have a cancer. Yeah, you Why? Ayo, yo. Medase. Yes, sir, that was a pa. Hello. Hello. Yeah. What? Ozua. Papa. Hey. Na ukuna mwako ne ho ye. Na mwako ni ho. Oh. Bye. Oh, ojampa memwajo. Ya jo nana. Yeah. Mo. Okatata o meche on ka. Yo. Ya ochana no pa ozua bomodna ko kumabod ma se hini fie na kwachi arma me why. Yo. Ba fo atatwe no boa. Bacho mate. Wose me chia no pa na damfo Mmrantehene chia no pa. Bacho mate. Nana. Aha. Na we yesam a woken. Na me ka bi. We enti mi kwesi boduma pesa. Awo kire da na kwesi na ya ba kura we kokko mu ne yete ho. Ne yete kokko mu kura wo no bi ba so peda ya han. Ne de da ya ma no. We yesam ko de ya yankwa. Kache mi kunsitani ya bwa to. Enyo ya samwa. Na da ba compete. Enko me into ya samwa ya. Oh. Wakapa. Me da wase da ko oba kuma se anu abahwe. Lumba se ohia ma me dofo yi anye me ani. Omo no. Hoso wakai.
So here mama who makono dia na mai mani ato nchen. Mani mani ato nchen. Na nka wan the proud the person me. But I say hello. Yeah. Oh, me don't think come as official tequila but you run about. Oh, now also I'm cafe you run about. Like I want a new G me. Oh, like I'm a man by a little from a few classes. I don't know for G. Oh, yeah. Well, you some was this candy down that. Oh, well, can you down was a condition? I would blame myself so and what that. I go here, no one I guess can you down that. That's it. Kakacho, and I do me casa for like my young hoodie. That's your that's it. And I was a pa, Bushafo. Sanet, yeah, see her. Yeah, they are fresh for no Esia. Majua, Matis, if you feel hopa, so I'm fat. I'm fat. I know original Nigeria. Original Nigeria, I also come on Punina, ma. Could you space here? Oma bonnet, Yaguno. You come, Madame Sensuama. What on so? What was you? That's all. And care do one it in by. Care do, or by register no. Care do also. The phones nowadays and the doors. Or try way, no try wings. Oh, and that's Peter to me, moonlight. I see an atabay. Man, quite. Anna, mammy. My fear, and I do oborem. From him, you know about could be so not touch her. Madra, on Zama. And I don't want to me. Monka friend. Be a second batch on Baba. I'm second batch on Baba. That's all be a second batch. It me new faces. Wow. What space the Yado baby? Oh, Baba. Obi or requested I see him running phone. Voda, yeah, Fabuda number. Almost empty and poor and chumbery. Toffee, command me. I go the man and penny for mommy had a mako. Go to me. Aye. I know. Nana, you name man or Munina. Ombra. I'm quite a Jumano and I do know my Betty program. Not for your memoir. Bob and no man, son of my program. I know about no more. Mim Desmond, the son and it was Yajma Masia, who's the pump. Smiling Benson in a bar. Okay. When is the car say I moment? Yeah, I bet me a demo bag. Could you bet you know, but I was can I could talk was sent to show. So, was this could you a Mario? Mamma called Gambia. I felt I hold you run about one. You. And it was a cast now with cattages you are here to Mukobe. And you ain't in your tongue. Okay. And that is the fear so to me first on the offer. Is the fear Roman Hill? I want my perfume. And I just saw you. I don't know what kind of bear as a move. I'm for because I say your phone should be all. The mechanic will be out. I feel so that so I send me message so that. I don't know, Mr. Said tomorrow at Chiamo. Come here with him. Okay. That was for Yabora TV no so and 10 temper. Metia Masia war in Mim Gambia, Sophia Papa. Mim Gambia, Sophia Papa. Me mame last born ne yere no mam Sophia me chia wa busuani nyina asetra pa ne yatan ye ni so okay abusia for yesi TV no so na na asema de bayra ne yebo no tofa amma mo ba TV no so no aya Sompa na 3.1 na yegina so sesei yewura TV no so na enne afutusuma de maaye no na ye kanse niema bia ohiani ya ohia to amankyere wo wi utiri fase ba bia enye yie niema bia sese ohwe yie wo ho hwe yie wo ho pa ono yira wade mu abusua fie tenamu asori mu enadwuma mu besre enkase sikani owo abusua no mu aye na wo so beye Kamano tuma ye ba wodi ayekum de be hebia wodi akire
Tia. Jan waya, ya wodi wabusuye no mu no ntokwa hunu. Wo fa asem abobo basa. Wunu ama no mpo atwa wutwa ye ne ade no. Wanya ya dabi ebe ha. Awale mu no. Wose hwesa won tete wo ba no. Amane nya adwuma de pi. Wo ko ino no wose madam ani kumu aja no. Mane na ne ba bi. Simbie ni ho. Opo wale ye dia. Aduane no say ed sanya de kan wanu tum na di. Na wo ha adwene too much. Wo ko keka sa ye dai. O sempo anem. Abetempo a oba no besene wo. Sa kasa se wafo ebo akohoma ko mayanka ko kari na ntwinam eba no. Wo wani etuetue watiko. No wakasa a kire ya. Hweye ewo adwuma mu asori mu momodna da dia fode be hebi atiase kase sikani owa asori mu akanti oso beka abuzafo nia ya kama ne kosie ne tofa no so de ubuoso no kuma sofo ne aso mpanimfo ne aso mari nyina wode mese eno ana ade tia asori no mu asembie ni ho ihia wan kwa wi nsantoa so ene na chese ne from flying pan to fire ene na chese awie ya ba okay abuzafo ye de afutusem no asi ha na mama ye nko yenim ententem so madam for sofu dito me mawadwo anwumre wono yire me tia mo pa 3.1 mama ye nko yenim enura ababa wa bi ba ha ebeka nasem se watususu ama insurance company bi na omutu esikere bi na ebi aka de aka kra so kakra wom na wa bona kayenka asema de bi kura nchire no enti se mpo se mo chese da be pa na mmeje o se ntimi nche oda sani e obi do kana akwaje no wo se ntimi nche oda de anu wo fadi no no abusuafo enura oba no de asem no ba ha ema ye kan na agency baby agency ne say downwell no eya hodo mienu yare dani wuda kwehia ye wo downwell insurance and ye wo downwell life company limited na ye kan no akoka downwell insurance for no na eno na ye gina fidie so na ya chire mu yi dedika no te se de we de danso na bibi kakre be sesa wo mu o hwe ya te se mata so so me se kofre mata mam no kofre mata almost edine se ana ice water ne rice water nyina esese we so de downwell the way downwell insurance the way downwell life company limited okay ababa ona kasa wa ha nti yebema na abemu biu me paso abaya downwell mi no hwan na wotu susu ma no ya wadada wo pacho medase pacho ye downwell life company limited okay na almost ye insurance okay ni mi nyina insurance ai na ono no ye life downwell life company limited life no fe nipa wa brabo na wo nkwa nti abusuafo ya de chow person nko ma downwell insurance for mo amone downwell insurance di djuma no Asem Mpe ho na downwell life company limited and okra so no yentimi nyina fidie so nka se Asem Mpe ho mami enomne na nyasem obi from fa Asem Mpe mre fa wonom ho mami na omo akrokoro mana to susu na krokoro gitua dede eduru se ye tua no aye manso omo tua bi ajabi enti ye kan se omo tua ne kanwie
wa twe e dia beda ye ya frɛ wo ye tubra ni mum na ko se de lawyer fo akyerɛ ye se ye nyane ya ye ni nyina pepepe na de giga maami ma opɛ sɛ o siki public advice and as a man for enkan se bi manana and say na say finally mo kyerɛ sɛ da ben pa na me magiska no say ane de intimate kyerɛ hey adai nipa da sani su timi sa yo eti ya ne maami odi asebi ba nyina ka bom e de chop person kwama downwell insurance na omo fache na yanto ablabo no so omo no yes sir kata choice edase na sa ayiwe no asem we ne kata chow obi a wotie bia ne obi a wo adwuma no mako no menu no se wotie am se mfomso no enye mfomso bi a meka se eso because utie din te se de odi di bi en fato ho na one way a kan rush water one way kan rush water na ni nyina so akwa gina sa downward for ya e from omo de life wo mo na akofa sa problem wo nyina ba kata chew ona de wan san bae na ye kan ya kan wom se enempanyfo bi ba fia bo mo bae no gidi se omo sutie na dwumade no ye du ba bi ne se bibi sa ba ne fe oni mu se wo beba na won so abekirem ye na nso ni nyina achi no me fan say we fan say life and we so me fan say insurance and we so komu so insurance na bi na mum de wo mu ni say enra ye ka say ye kire wo mu nchi bebi wo mo wo say cocoa board oho no mo wo na ye mpese ye bedwetwe no ma bia no ekwan bi so ye beda o mo asese o mo so teye no o mu tu anamon na mpanifo ne baaye na ye kan sa na ye pese sa company life ayi omo so omo ma ya eso egu sa na ye hwe on se mpanifo ye na omo ba fi ayi omo pia no omo chia ye nyina na ombe se call manager ne omo kokasa ayi sa na ye pe no e de asumdue but we ye kan obehwe sim life of way oba de kunu krampo ne se katacho ka sembi woso obusa se ewiase de se de obi ka na obi de o ka nya kasade patcho bia da ben na memra ebia mo so mo ma ye bia na wotwe mienu ana se wo de bosome ba se wo ka che nipa ne se wono ni sika sebe o sam nanim fifre anadwo wonamu wo ko oba ena mo ba ka che nya ono na de ne pe ba ne sika ne beto ho ne se mo twa sika bi na aka bi na oba na mo ka che nse nipa na o ye adwuma no oni ho entiche se ye hwe no na obusa wo se ye nim dakra kata chaw adu emum kura so obekasa insult me da wase eno na kofa sai we nyina banti ye de ye ka wo mu tie ye de kirem kokoboard ho no mo office ne wo eti so mu tie na mpanimfo no so mra na o mani ya matrase na maami sika de aka no me dese kata chaw kase sabe anya wo mu na maami na de na samaba but edu me bia wo hwan nkate egu wani mu a ba ko petimi ko sai ni nyina because bia na dwo se wo ko ho nanso etie de ka cho mo mmra me entrance na ma mi sika mo fa na de ma me da wase abrewati abremu na kata cho mpa cho me da se na empanyi se breche nkwanta dem na eto da bi nso so ana ba bi aya na enwumakuo bi nso so wo no eno so timi de confusion kakra benti no ye besre wo no de dikan no said ye panyi na kan kata cho aka no ye de chopa na emo na emom eno ada no winning said Downwell Life Company Limited and a Downwell Insurance for and rather na a Downwell Insurance in Kobo Mudi Nemum and the na ye ka woman who asem no a Downwell Life Company Limited. Na adia aye a kakra e mata ho kakra ne se omo so akira kwan no omo nyina wo cocoa board ho na ye ka no na wura ho nso akatecho omo front desk nso esa ye ba ko a ebom omo reception ye ba ko omo reception ne ye ba ko ntino e ya de se ni kuma se ye na sa pepe me dase ntino Downwell Insurance Company for yesra mo fanche ye enya mo ho asem na ye ka anofom jobrel enti mo fa enche ye na Downwell Life Company Limited for na edi aba
na owura bia ya fra no owura ayensu ya wono eye agent no ketechew Joshua ayensu ketechew be ma meka se asem a ekoba eboboba ne de ekonyina no ni nyina no fonso dodo na no ya na agent fo ne ka ho bi ketechew mo ba wo nchen a omo nkyire wu sesei maame nurse ya wote ase no mo omo kyire ne se wo mo ye eye dawa insurance fo enti ono sa ene dan tirim ketechew dodo da wo ho nso a they are illiterate. Just omu ye adwuma bi a omo so omu nya kakra nti omu timi di insurance no se agent ne kwa no ka chan say if you don't want insurance a o man enchiremu bi an say different from Abia Downwell Life Company Limited the obeka to ni trimu an say if you da nyina no Downwell Insurance and na ye nim say life ne ba ye no amanfo dodo na no enim nti no me fi say adwumakuo no ebraso so say ye po mo cho no ne ade susu yenso ma o mo se nke be ya won mo hwe na agent fo nso so o mo de o mo kwa bonten no ya se kede jow yanka sa ye adwuma ye yensantre adwuma no ye wo ye nua no bi a won mo so de ye nchichemu obi ka so ye nsantre ni a eja no ane se wo ye nsantre ni na bia me fa ne ba bia meti a me ka sen obi kinkan kase ebo obi ko for report wa bonten ba obi ye marketer ye we have one eye ka se o ye freelancer no ono obetimi abaye adwuma wo Sompa 93.1 FM as marketer and now say as a reporter me at the same time no obetimi akọ another station bi as akọ ye adwuma ne dia ne say e bi o ye marketer freelancer no okwaji adwaton de e de abre Sompa no aba beje ne commission no de kọ obetimi akọ other station no akọ ye ne sent no yesre Downwell Life Company Limited ye besre mo kebe ya mo ne Downwell Insurance for no mo differentiate mo na mo agent for no so no omo kwa abonte omo chirechire mo ye na sa bre bi edi ani mo no sanfo so we say no bi antimi ansi bi mo ntine ye de chopper ya emu odro Sompa 93.1 FM ye gina yetara 1 media na mo ne Sompa FM anemu ene ye Asem Mpe Nipa dwumadi atituru a ene anwumre ye tiso yi e de chopper kese de Downwell Life Company Limited say no da David me patcho Downwell na de chopper no ma won okay and we say mo Downwell Life no mom and ani ye ka wo masem and until Downwell Insurance for wo mo na ye de chopper kese emu odu e de ma wo no mtino enfonso aba ya gi atom o mo fa nche ye da wo masika de cho kwan so ya boa wo mo se we so fu wayi advert ni ayama afofofo omo hwe na ayi your friend is a life for no Mr. Ayensu na nam ne so a okoka ayi wenti se bibia ba kede cho se wo kwa akopɛ dan ya na se wo kwa akopɛ adwuma bi na agent se mo ma ye de wo tu kwan na se agent se mo ma sanfunso bia na se temate bi ba e wo ba bia wo na agent ne na woni mu no eti agent ne Mr. Ayensu Joshua Ayensu ba bia owo bia no odi animu said odi animu ma baba wani nya interest e wo eye Downwell Life Company Limited odi animu no onyi ni sika ma no de akoso ni nyina na etu ntwa wono na di agina mu ona e de baba no ko hye mu ntini se wanya bibia eno no ya fonso ayi a Downwell Life Company for the mudwumede na mo ya baba wo ya sama wo de aba ye gina so aka se de mudidi no entwa ye ntino mo fa ni sika ma no na asem no so etu ntwa ya jan wa ya me de ba na masa fa ma enti Downwell Life Company Limited mo nya ma se de mpanifo ni hia wo mo mpanimfo no obo ma se de baba o mo fa ni sika ma no ai bibi ko ba yo mo na ama na ba sa pepe to mo mla mfa sika ma no kele cho ye fancy ya da mo asepa se mo ya baba ni mama ni masisi ni muye ne ya drusu no ye ko computer so adwadi de gwa no front desk so ko pepe sa ya koba Odofo mema wakwaba eba Abe Herbal Clinic ope ayaresabia emprempren nipa dodo na de onani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo ete akwa na aye Abe Herbal Clinic yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi hu dwuma sickle cell
epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe herbal clinic ya wono ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe herbal clinic wo hwehwe abe herbal clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahmaturufue 0243 345 392 ye huhumu and obi de yade ato abrabo so amesebra abe herbal clinic ebe boa abe herbal matia kanso Money papa muchrem Obakus, wouldn't miss our brap and yin and yasime, and no, I had to me and cow. Yeah, bono, or by say, China. Confanco, Asem Womo, Bibi Power, me de Sabin Yabeman on Macassa. Onsen and say, I know a canny sissy and a sissy and yenny sissy, Bibi Pa, and their cosso. I'm worried for France and Tessa. And a madam for one can't say me. Let's send that year with ya some ketweb. And you're not here for, or be a tea, make ye. Bama do Bribia, and so young Hodru. The manager about no Yawadium, where any a simple cry. Adrubi was cement about shop as a cormampon. Your friend cements vital herbal mixture. News your the topa yes or na sadre member now friend a gang. A member friend a gano any more. What the answer ben? Open member friend a gang be a tar. Every was a cormampon. Cement about shop. And then Miami tobi bidronia brofudo do one. So open do to ya. Kodani farmer. Kolinak. Missy. Happy dank. Resa number C 0240 616061. Member friend a gang. Remember when you do what you enter me numbi. Jesus, my Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel an wo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale akurankro ene da wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri onsem oba bi na esisi wo ana court asem na ase eye die da fam so ama wo wa wo hweme no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchereja Sawa, edi enso na gu free mun. Ofa, nyani abaso ye bia. Sesano kura. Na mu yusu kangen akaline water. Ye gu free mu dia acid wompa. Aha, ofa be ye no kre. Sanse nsu ye no mu ayare sa me ne nkwadai. Se ka se nsu ye nkwa. Na no ane kangen akaline water. Eye nsu a acid bi ye ni mu. Na fi bi ya so ni mu. Madam for doctor bi na ka kire me. Na ye no kure. Me pese obi so hwe. No se sani nsu a wonom no kangen akaline water. Na oba hunu no kura make no pa kagina kalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni padua mu enti se wo sa cholesterol ana pressure yade na no kagina kalan water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no ena de obi aba no musu a ope kagin akalan water sa ope ndodo atu a fatafo new road udura ba wa route nkwanta no so amane okwo nim kakra bia won sani fa so from number no wate okwan 0241 449191 ana 0507 379474. Mafuya meya you say hepatitis me to ase me sremu asa why bi na ekiki me emu ya meya sciatica any bone fracture no you do power specialist herbal hospital Dr. Kosia Dua ya betrete sciatica entimi any bone fracture no mpemu yare power specialist herbal hospital ebe hwe me wahu entem kura one ma specialize wasa area ropa yare ba ko so ne saye omombre pa hepatitis B stroke diabetes akumamu yare ahoro typhoid awo dunso mu yare ni nyina power specialist herbal hospital koko wode abef mfidie be hwehwe mu yie ansa na wode mu nduro na nanam no akam Accra or kwabenya ACP road was power bus stop wo ho a kumase or feyase woni Josbro filling station de hwe nmu ena takra de so Anaji Estates Customs Road Ghana ha ba bi obi a wo bia mfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31 power specialist herbal hospital hepatitis B ayaresa fi ankasa Sompa 93.1
Tayasisie de kwase wo ko ade a eno ane Sompa FM. Asem Mpe Nipa dwumadie so. Asa. Minu ye obi mu kwase a. Say ya sori mu, say ya wade mu, say ya dwuma mu, say ya mpratwem. Eno ane Asem Mpe Nipa dwumadie so. Sompa FM 93.1. Di asem ha nu bia. Ofrem Mmrantehene na badwafo. Awo number so. Na ye hwehwa anye no. 0546883287. Ana 0243 585878. Sompa FM 93.1. Asem kese bia de eno ane Mmrantehene program no so. Tayasisie de kwase wo ko ade a eno ane Sompa FM. Asem Mpe Nipa dwumadie so. Asa. Minu ye obi mu kwase a. Say ya sori mu, say ya wade mu, say ya dwuma mu, say ya mpratwem. Eno ane Asem Mpe Nipa dwumadie so. Sompa FM 93.1. Di asem ha nu bia. Ofrem Mmrantehene na badwafo. Awo number so. Na ye hwehwa anye no. 0546883287. Ana 0243 585878. Sompa FM 93.1. Asem kese bia de eno ane Mmrantehene program no so. Okay, abusafo ye kai mo se semen se ba clinic omoda so waso koma mpo mudi wondwuma pa enne ai obi frame na wo kan semen se ba clinic asem kan oh mama matmas and the store e wo hello from achire kwa ope semen se ba clinic ho asmetia monko mama matmas honom Fernand Theater mokwa mobete adoman kuma sempa omo siesia ya sabia ho kama na omo mi ate asesa awo no se nye obanko na enwo be maso onwo oba ebuni na permit me ye krawa mumienu nyina momra ayar sabia ho mesem mani bia ya na aya yesem mpese me ko no wo ha oba no wo me na yusu no sa mi wa na efri no osa ne typhoid candidiasis oba fichi krum ha bia jonso mu yade bia prostate yade bia mojawe anemia ye man moja na asawe ye man moja na asawe malaria na ebusuadom ni nyina sa kidney ho aka liver ho aka ende efe no gym bomodana ne ko semense ba kan ko skoma mpon take kwa no so wo tira adwa no a ifie to adwa no so no a ene asokoma mpon wura bank na edi hwanim wo wie wonum nyina no na wo ye bema na se wonkeja uja no aye dunso aye kafose battery no ano nye den nti ija no so se buja no enye papa bomodena ene de wutwa tin aduro bi efe na gan no unya bia case die enfelu da odi dia wi anwumre no buku kai nyankotoko nya na hwedi nyame beye wo ai agan nenye so ne enye easy meme nyina bo nsem amagan obi so wo board ne beto agan Bomadra na free number is 0240 61 60 61 0240 61 60 61. Okay, mama yanko ententem. Odi for Samuel. Yebo abaso pa. Yemenyina de ye. Yemenyina hye sponsor forum say ye there. Come on. Bibia hye pa. Wasu ni pass trem ade bia be musuo ni asan toto anamu ewo wabra bomu na wankasa dwene wonte ase ade no sabi anya ro amento bibiri bia anso yegumani mu ase adim guase yade kwankro ne yeden for court sem ebe barawo akwantu sem wadwuma sem store awo ye no awaware sem ehho atechima bemen wodo se aka na munmu aye aduane ama bemen so wo hunu ne awaye obai watu simbofo ama no pa nso fa nya gabaga biribi wakire sana odifu samoleka bra na wo hwe kire ma na won clear otamfo bia wo twintwa wanamu
na waye free tia na waye free abusia asemu we do for some man for rase ho pa because we kone ye ya no wadi hu nkoma kire obi okone ye no wadi hu nkoma kire obi bomodna akọ ahemboa no Ajaba family house mensia Ajaba family house mensia ahemboa no Ajaba family house eno ne ho Ajaba family house no ene yewura kasbin da kase esi ho no a esi traffic light no so pa ne filling station di hwani mu no ne no ene chef so no baba friend ye 0504 58 84 54 0508 0504 0504 58 84 54 and 0578 40 55 19 0578 40 55 19 emom wasi ade bi ababro na se Quran cassette ya na de bomodna se wonfa emenani sokora wo chiri kura ade bi ababo ni Quran cassette so onton wa bi awonte aso bi a 3.1 o mo me baye enchero no o masika duro ho o maloto number double money wonye yeah abusafo mama yankwayanim ten yankwayanim ten ya kai was V Adult Education Center V Adult Education Center no omugu edwumadi no so de wedi empanifo suku nyankwada suku empanifo suku pa hwe se wanko miamia wonkyere wamu ade wusu andada ne nyina ayekwa obetimi aka borofo atworo borofo a na ye V Adult Education Center obetimi aka twi atworo twi a na ye V Adult Education Center omo adwuma no omo ntompa bo anto atade ho nye heba clinic na wakosa ho yade ho o yade awokosa ne se onkyere wamu lusu ko miamiamu ye o wasoro no mu ye ka babura wato diem ye bie himbuku mu a wato diem enye papa bomodena akọ V Adult Education Center wonkyere utwi no kenkai na wonkyere na tworo nyina abritia na waye krache pa se we taxi driver trotro driver mason carpenter we fitter oba se we seamstress fashion designer we software elder deacon ana se we kaya yo bomodena abra na wonkyere wade finchim V Adult Education Center we begin we sase ye na wawie ne ye pa venue no ye Abrepo Methodist Primary School ho no mo Methodist Abrepo Methodist Primary School ya the number no to dwa frɛ won ne bi sa on say time ben pa specifically time ben pa no musia na ne won musia chief executive officer ne CEO no wa bene pa odma chede yakopon de ma no wo se be ka nansa no wo kuro ba kire wade mo hunu number is 0245 69 08 34 0245 69 08 34 and 0508 10 97 73 0508 10 97 73 omodna na frɛ na omono enche bibia okay de wo badanya ba breaking news bi abenten wadaro ma yemfa sima kakra bi mo so na wankasa wunua ya ono ewo ahenema kokoben hene na ya jamfi beko yese sabre ankofo bi de se kan gina ne pono no denden a wonum twitwa ne pono mu so mo kwa akoko no se senye o wono an kasa ne ho kani na afrede sa nkra ya ma yenti no yes la police for so akọ ho police station ho na emomumo ani na chi yenim se de asem no esiti airport ntene yesre
se police phobia won mu tie ye no nipa nkwa ho hia wo madwuma ne so mbebo nipa nkwa ne ejapade ho ebanti no yese ahenema kokobe hene obi gina ne pon achi de se kan edwudwa ne pono enti no akoye asem bia hu panti no yesre a police fo nyina se ba bi omutie nka bia no omo nkonkobo ne ho ban emfa emayen afen so no wode wani ekirem aboabo bepo na wo ho a wo fro de akoteke no yese attackers miensa bia tete asama ekwan na si kan nko ebi nsusu ntime mente no yesre ye nuanom MTT di force wo mutie na ba bibiara mo bia no mo ben ho ne titiro no wo mo mpe kwan bi so emfama yenya sa na yante asem de aboabo be potenten na wo fodi akoteke no yese articulators beb se miensa wo matete asama kwan na si cars ni bi nko ebi ntime mente no eno ho nso amanebo eno no na de medi twato no katacho Downwell Life Company Limited wo mo aye kan se ababa no wo mu sika no ni sika akodi wo mu ho a wo mu ntua aye no yesre two different companies ye ne panyifo no bia na emom omudin ni ne se obia wo ni logo nko obia ne nadwuma a woye na edin no na esente no enye se bia wonum nyina ye adwuma bom enti Downwell insurance for yesre mo mo na yeko kan enura no nti no said yesi apa achew no ye nim se mu gina blane na Downwell Life Company Limited dia wonum so pese wo mo de ababa wa ye obetena ha se nom ne sekan edwa nanka no wo mo susu gina blane nti atiefo mo hye no soma na Downwell insurance for mo hu ni asem bia na mo nya asem bia enti wa e bia wo no mo didwa no ne kwa so obetimi akoso no mo aye na emom we mo kula no so no obetimi akoso na emom wo mo die bia ababa no masisi nti no pacho de wo ho no nti ahenema okobe na police for no mo nye na o mo nkobo na petrol night no we na wo mo adwuma pa nti yesre ba minim se mpanyufo ni bi nsu tie nti no baby a ye to achina monko boane bia no mo nti maami cross okọ ne maami okoji ade ne yere no no oba na obi ato ne nkra wo fo ya catch up police enti enim se o ma ye ye ni so ye to achina enti epanyufo ne nkroma ne nyina no wono mo nya no mo nko bo hene ne ho ban na edru we say na ne nkwa nhwere no me da wase abusuafo ye ko dwumadie no so de oba na betra senti mama yanko dwumadie no so ententem kura mama ye mo akwaba pacho ye ja ate sai ameando pacho de sai pacho ye femi Emilia sai ye kuya na bena ka ye fro adwa wan usa Sompa 93.1 ade chisa usa amrane no ade chisa hanan die na nyo me kura wa bud na me bo ne mrane aka ho no sinidi ye wode na me nya me danka me bo mrane na aka ho yo mami sa de pa na ye popular name de na de fro pa Emilia mame emi ufri hene ibacho mi framo ma chance yo ampani force anwumre ibacho anwumre de boko madam bia e fe no madam na wo oye prison officer de me 13,000 so obefa me ba adwuma ono a wantimi amfa no no nso a me fe no amfa me sika nso a amfa ma me na me se ide betu amona maka bia ma me 13,000 ibacha 130 million ibacha ache ibacha ojene last year October ni na December no ye say omo be fa no ti December no wa fa no ti on le fe ni pa na 93.1 ana no so bi die ni mu me afa no sikande okwan bi obefa so age bia no na ose dia wo die ni mu me afa no no na pa de a wo je no nyesa 13,000 na ya amfa no osa sendi me audio cry say omo ntimi amfa no no de bisika bebre me eno nso a onfa ma me na ase wo frɛ na wonfa wa block wa na mo na mo ni phone me de me ni block me by me frɛ na wonfa wo frɛ na ekwa na si wonfa okay issue le basa ya na ye faculty kwa na so wonfa kura na wo frɛ na
ofa kwati kwa no peke kura wa ankasa yo scenario ne enhwe e kwa ba so saa so meeting ne hefa ka enhwe no so asano to fa pa no wabo no ba bia osi anu bia ne 113,000 akudi no ho because there ka ya ba office no em say din nya ba akofo enam bibi so akohia ho na mpese ye hu nya ono nko adin ne pie mu ho sika ne fefa baabi aha fa baabi ene kosi maame ne se baabi nipa bi si wo bi so ane se ne ono kura ba ka se won hye dan fa sika hye men se etinka ono maame ne ma scenario se kwa be na fa so bia because me te se oni producer se kasa na papa bi din bi bam ono kura na sika ne kodin tinka on kire me kwan ya fa so kakra maame se because whoever gave the money na ono na ye complainant yeah bia ye kan na am fa wo sempa na kon ho direct say ye kodi ni wono mesre nipa kura no so wo say okay wo say I promise wo say am fa na obedan sika ma ti bia no na be kire say sika na kodi ni sem na ka bia huna ye hunu sika na kodi ni sem kura so ka be ye den nipa bi o ha wo gina fia na de sika ma no say efie to so mi say fa sika koma fie wura no ekwam ho na itime ehye so ebizo bi ne di ni ho dance nipa no hu ne say my full sorry Iwacho Mr. Ampe ena edi ni ho dance de kire me Ampe say waye bia man pay Ampe no so ye prison officer a prison officer o se oba na se Iwacho eni de minim ono wa ha se no ba no kufodua Kufudua asem na wo kan oba no kufudua na be man so ha mi hunu wa ha nti ono na woman ne de na account number de man no ene ni nyina akọ commercial bank ko send this ka nti mi kuta receipt nyina ma me ba na ma fa okay ma o confirm say ne nsaka ma me na wo kufudua no na woni wodi nkomo e ba cho de bi oni woni sika no nkomo da three na ase na omo mfa akura no na Mr. Ampe de ne number ma me na me friend nti Mr. Atam de me friend na atachire na on first kan ma me de me friend ba ko mienu miensa otutu kanape se bia si abotre na on sabaka osika se obi tutu ka otutu kanape se on kan kire o se wo kan se ya amfa no a on sabaka osika eno de audio bia na o de send me audio ne send audio no da so wo don't delete the audio very very important okay almost mama na ye audio abre obai dia na chese so na sanka ada na obai na we audio abre no se ya mfa akoda no kra won sabeka sika ba do to na so be jam stamp na so menene kasana oje echinyi se Ampe na nkwa na wonim nti me ka jense ye me so me ka Ampe crofo na wodo mo baaye no nkrofu kuo kura me ka hu bi yo eno yese ede na be kire se me ka hu bi na me di audio na o de send me no isade forward no yo na just wo number won ho no send audio fa wo number no so man ba ho na just usika na kodi no ho ampa okay Sompa 3.1 Mr. Ampe kuma ya name Mr. Ampe enkasa the voice the voice yo mama yenhwe na meka omo ye screening no enti ante mira ba ya ye wi bia no ti o na te a point bia ni ho a ye bi ma bo ana na ya me ko ni mi obi aka che ni se na omi no oboa nkofo Sompa wa ya man nkofo yi ntinan ka me de me bagel na waya man krofo ye den waye pepe oboa nkofo ma omu ye enlistment na ye fa wo mu ba omu jin huska ntinan ka me de bagel na ko ba me ba na postu enti na me say okay me try opportunity me ma anti ni ya nti o plano e ma enye na obi ni na ekaka and I say almost 13,000. Inti yeah listening ni di year. And I'm catching the same Sara
maame no anti ni bɛ enya awɛhyɛ mu emu na ɔde sika no baa ɛyɛ sɛne ɛma na madam baako kura yɛ immigration officer enti ɔno ɛna anti eni asɛm no nyɛ mu kura madam no yɛ immigration officer na ɔno kura na ebisa mi sɛ ɛkwan bi ani hɔ a metuma aboa na mesɛ sɛ o medie nyame sɛ nka no kura mi ni obi aba onipa esimasi na obi arecommend ama me a ɔmo di ho adanse sɛ ɔmo yɛ listen bi a ɔboa ɛna ɔmo fa nkɔfoɔ ɛna madam nti wohwɛ ne wi nso kura edi na ɛwɔ so no madam no ɛna etie sika no egu account no nti ne ni na ɔmo di nkɔmɔ no sɛ ɔde account number maa yɛ sɛ yɛntua no mepacho who ye prison officer mepacho ani maybe say no sika say na emiria no atua mamu 13,000 130 million prison officer the nature say we security personnel men kan say yeah na maybe say Ghana ha say no ye fo bi prisoner ye jiska na mene no kwani enya ade a maybe ni say but ade a amanfo na underground enye open enye open amanfo na underground okay ate amanfo na underground ede mpacho omo ma fa omo no kra ubisa omo me me ka omo a etreni wo omo no a nya mekini enya nipa the strategies no ka ho mpacho ani yeah, man for and enye open. Say ya okay, home ma tem a obi anti ho atem. Obi anti ho atem. Me ba he. On the prison officer, police, soldier, immigration, any security service for no. Mona enema bi say no, e bibi obi koso na ayese me ni men kan say Bible say corruption say den yo. Mo na mo hwese sa niema no emfiri ho no mo. Meboa na se ko ba se mo an kasa mu bi gimanfo sika na ye koya na ye bai well na me se en kan okro ataso me de na me kan obi o ta je obi ebi se ejuma ye nyina ye o kan obi se bi obi ejuma ama ne ba ana ne hunipa bi o ta je one clear speaking me de sabi me obi sabat dia na me pa ma me ba na odi pan share me say kwan we so na nam ansana o bit na fa fa woman na woni ne ji sika no otu sika ma no no so e fe ne say na wo me meboa o ya ni ono so ya dwuma ben ono so e prison officer sa ono so e prison officer sa okay meet you o prison officer eti me ya mi say ka request ebe ya na nka menya kwa ma zuba no eja wo se dia wo pen ye nyina eni se yesi ye ta dabre corruption so mata nyame o hata suri le nim atawan ya ade a omo ye no kukuam enti se ma bonti dia obi nte ho asem obi nte ho asem mojia modern ekoma mpanimfo no se sika we no 13,000 Ghana cedis no mojia mode koma mpanimfo no mpanimfo ben ana mode koma aban mpacho me enye Naomi no ena yiwo obi a ote otimi ma omo fa nkofo no ote ase enti onu na ye nipa obetuma che nipa ojiskana odema no that's me ya me catch you kura asem no ewo Kufudia court asem na kodi court nipa ojiskana ma no asem no wo Kufudia court omo ekọ court on the 6th of next month on the court it is a kayebeti enyobi for proper investigation obekwa court na mu ati asem media me can say ujitum se Emiria one Naomi no mokabo na mudu ni sikama no animu ya well yeah pokori bia so a ye benya problem we me say ono Naomi no o friend na on fa but o send no WhatsApp messenger na wa reply na che say wonye na adwen kra say
de maame yi kai wode ne sika bema no ana ase den ene ya kwa akoye se mo ankasa na o mefa ne se mo ye bambo adwuma yi edu ba bia mo dane mo ya ya akronfu o ni sa se mo ankasa no a bibi ya de bone ko man mu a mo beboa ma pepe ye aye adwuma no mo ankasa mo ya dane mo akronfu o man mu ha sei Asem all right Mati okay we say for Sanya media a cost in every institution with Makasa now so sir what jena we ho adwuma asim bia ni ho Sompa 93.1 oje sir what dey your part there fine o de ye wa paade no wa di ho dwuma se de fata eye eboa na emom sa woje na obabasi a wote kofodua na ye eye ba na ne kohia no obaye obonsa na wo obonsa na enuru sa se obabasi akora mo hwensa wawo what if I can talk to 130 million? But when he have a one sana on Saka says, okay. I was a former young queen, the Akano, Yuguso, Mammy. What the Abed dying, I saw boss and any ya. And yes, Mamma, no, I'm physical man who be Grano. Yabeka could see Brunia Bre near that soka. Naomi no Kumasa. One can no home kokwaji sikanumra. Me ampe no mon kokwaji sikanumra because a successful and come across more time for womb. Come be dibi. Kokwaji sikanumra. Simbia ni ho. Okay. Mami be tuye sika bi mami wo tek na ne baba say me mami say e magiskaro. Na me frame am no so fama na me de ma no ma me say obai wan fa amre me no akoye ki setia me a police from boss massa mon fa no kotum aha na ne ba na santan o se ma anya wana aka se magiska no frame Mmrantehene ho mra ya ugina ho Sompa 93 mon fa sika no mra ene de ya tete ho keke next time be full topic ne de ama morning show for no mo kejegum ya kana no pa ne ya kana nwumre ne ya show pictures nyina saa ne ye adwuma momra momra osubra okay bra china I was 3.1. Kanjin alkaline water, and then there was so a chirigunkum nabaso, and that dear Kanjin and there was so. We had dear near Kanjin alkaline water. Na alkaline, na ye cano, a yinsuya, a fee at them and Pomponian can will be any moon. A saya dear, sa alkaline water no. Oh dear. Actually, onaba and penny for naba. Ya demonstration e wo fi ha be sempiri no. Achiremo. Amanne me mani anwa. Adru ensuo bia wo de adru efere pH ni begumu. Na ensuo no be yellow. Ana se bibi etesa no. Run away from that water. You go kill you oga. Say na yinim. Osa ya de na osa nom acidic water. Yay! Robbing Peter to people. Hey, dangerous. Abusa for ni aye kan say empany for naba. And na de kanjin ya na obi ebisa kanjin. He say ono wo pressure ya de no. Wo sa ya de no na wo nom kanjin ansu no bia. E man contempa. Doctors are sika e na akasimu ye. Abusa for mamu nyina akwa ba. Eja Mmrantehene. Director to say. Pacho nyame adom eja.
Yo. Say there gradually no amount for aje kanjin akanai water na tumpa me ni adwuma mu hobi de na nso me phone so ne ma na be bi ekono ne ma ekoyi pa wadaroma ye jaya ma na wo de wasam na bre. All right ye chia etiefo ne ahwefo nyina fine na dey ne ye pese ye bora testimonies mokakra adanse ai bia piepie mu na enua be nso be di na dance ansa na ye behwe ebi nso a nkrofo akeka fanso no enti ye besre na producer no betu media to TV no so na e de no na ahase testimonies be mienu miense yo adanse be mienu miense bi enua be de alive Ti kaje nota na me monfa nti me betie no TV so e no friend say me konkoto ti me so me friend wo e no ye ne se me 11.5 no box ba no ma top 10.5 for account nti o can stand e minister e no se ma me bo me ato nti me no mo kasa e no ma me 11.5 no ba no ma me 10.5 no so 3 kan no se 11.5 me no say bro anopane mbre me no glass 2 anopane glass 2 mbre na me de 10.5 so you say me no adufoforo bia me no fancy foforo no ba esa say zero bo am ntin na me no adufoforo bia kaje not ade adia to me say obi say all problem bia on so bi na on hwe you say mo ye nsu na bet katakati nti hu ye no me follow ba ebe to nsu ni bi no na de na ha me sugar te bia na me hu na me ye me ya na me beto e dem start se me no ko page ayare ni mo mbai by me starting no nsu na koduru ba bi no me hu ni say my free sugar na ko tem bia so nsu no me no be didio me ya den yo ni nyina me no nsu na na bia ye fia me no mama say sugar no e fi me mu nti e fi ni de wa sugar how na libia how no mo de ane be tobi na no ne hu se wato edro esan ye nsu. So like I was saying, I was having typhoid. It was disturbing me a whole lot of time. So when I came to for about how many months or years? For about 8 years. 8 years. Yes. And it's chronic. It's been going and coming, recurring. Let me say, every month or two, I have to go to the hospital. I have to get some medication. But since I came to buy the water, but then I was trying. It was about to. I was having some experience, like it was coming back. So when I bought the water, I started using it. Since then, I've not used any medicine, and I'm okay. Wow. So my sister is also complaining same thing. I said no, I'll have to come and get some for her to start in the inside here. And that has been your water since. Sure. So I remember you bought some place. Yeah. Okay, so Hadia, welcome once again. So I think. Okay. Manager. Yenua be ewa dance die na last one I ate here be just 2 weeks ago. And then the Mmrantehene and no typhoid. Until also what treat here 8 years plus typhoid na enko. And the typhoid ne dey normally unya typhoid I just say eduane we deny that say Ghana and Africa matter bia na nso na wakonom ne nso ne nye. Enti a man 9.5 pH and 10.5 pH ni bi. Within a week or two, no, na okoye corona test bibi ni hobium. And ever since then, what train Crawford they about say if you nyina and I'm say yes, once I win yankwa dey if you best and you be enti nyame adom why free and this are just 3 and your time so. Enti ye be ne kakra next time no ye dey Crawford na beba ho. And police ni penyim bi frame me. Enwumre no person oba ha na me say oh Adiasa. Next time we will plan properly. Then he comes. Eja, yes, on a meeting common he was in. Oh, the pressure and I'm 200 plus. Also on the moon so no young quiet test. Make us say our program. Or say on young quiet test, but he feels say be a kama. The way anana kuma eshiseno. Now I want to me and auntie.
na obi din so no ha dance e kire no just a pack 20 Ghana cedis autoye no ono one bottle pe no ose say niama no ntumi nye first nanti e cry ye ne enti yenua ba Juliet e wa ha contain so wa ha meda ne ama Juliet no ono nso no adanse dia wo no ono nso ene ya ache. Okay, Mama Juliet, what's up this say? Yo, enyumre me da tiefo ni nyina say. Me wa ha na me di kangen water ho adanse kakra bi. Emre kakra ni a me sha kangen water na me wo eye problem. Me ni me tapu sapa me call hospital twice in a month. Ba me sha kangen water ye di ho adanse no. Me ho ne se eyensuo bi keke na ebeboa me nipadua na me toye. Me we fikra se me ni no wo yare bi na me num 1 liter no de wo 20 cedis no 1 bottle na eto so 3 days no na me da me na me ni no se si ane ni pusa no ajai e na abegina masum eni me minim enti mitimi sori anaju petakra e di num asum e na maye warm water si me bed ne ncha mitimi num esanse ebe hye me minim ama maye okay kakra mitimi num so me num full pack ni wieye no nyame ne krenim many no me mpusa biom besin ne for the past 6 months me nko hospital da but first pack every month bia twice in a month me ko hospital bibia anya me kura me koma nko cramp na me eye drop die me nja ho but se sia 6 months ni me ni ma de friend eye drop me amono so na me wo insomnia ye kan insomnia obi a wontimi nna me mune koto ha na me free ha ba ha sa amade atimi so ya me amani nye me sorry na meni na peja ba se si insomnia kra me mfele me da na mada me obi a medjuma doso pa so menti bre kangen water ye nsuo bi a wa wo pedjumedin pa no pe bi nenom because ebe boa wa pomudin wo da wo beda wo sorry ana wa sorry ejuma bi a person wo ye no Ghana bi ha bia no wo betimi aya wo nti bre nyamene no kwan wonti bre oka insomnia ho asem na amama kaya dance ye bebre a menya me kai one day ye call ye Church of Pentecost evangelism director ni din e the apostle Jimmy Markin ono no nso ni be 3 years 4 years ni na ono nso no for the first time na no me din komo say hey Samuel say dia me to me bomba ye crowd first na me to me nda Osi Samuel so be na mo dia ma me say dia me dance abofra me say yes and so no kokko yi stress ni nyina efri ho pain say wo wechi nyina so ni de nya raw system mo pe and one say then e cause stress na oxidative stress ejuma acidosis ni ama yedi enti na no mra yes Juliet edi dance ye no me pese contain so ani yen ebedura yare no baako na ya hwe dia nso ni etumi eboa sa ya dia Meta atwas no much for. Kangen alkaline water miracles. Yen century ni pa yinsu ya me fancy yinkunya na ninkunya yi nyina ne se obi a wo yare bi no ono munsu na o se ensu de me ntisi nsu se yare da na mum de ne se eboa ma yare sa no ekonkan me fancy obi wo yare bi se diabetes no obenya diabetes a mostly no a high level of glucose woni pedua no na akosoro born more pancreas no are responsible for the production of insulin no intimi function ye into no kangen alkaline water adentini timi boa masa na mai etimi ko kangen alkaline water insu I contain different antioxidants. Now these antioxidants no donate your friend electrons the electrons I want pedua no ma entimi empire bring friend free radicals. So antioxidants na wunsu no no na cater for the free radicals woni pedua no na fe woni pedua no etimi abon no more than etimi agina into the organs are responsible for function a bit to say your liver, your kidney and then your pancreas etimi produce insulin and as a glucose woni pedua no ma entimi nya adwuma yie no kangen alkaline water no na eboa no ema etimi function yie na fe nso no the excess glucose ekoni pedua no nyina no eko neutralize eno no nyina and then any acid biara produce blockage ewo veins and as arteries no eno eko flash ni nyina efri wuntini no na fe wetimi aba more than any pedua no etimi function yie. These are the things kangen alkaline water me da was enti Mmrantehene ye wo video ba ko bi nso wo ho no no obehu
one of the benefits of the water near to me. You say, mommy or producing soon na or the canned water, it be good tomatoes. Where cherry tomatoes. Now you know all the normal tap water no the good tomatoes no so. After you know or the canned water na egu so. Within just a minute or two, no canned water na chemicals. No one say chemicals. Ya spray. Enti cherry tomatoes no chemicals e wo ho nyina ne canned water na yi nyina wo bon say tap water ordinary water into me yes ade enti eno no hwie a color no e normal saa canned water na e wa other side no eno na oba be hwie otumi ho color changes no canned no e yellow we wo fa wo na wo bo canned water and tomato test obia be hu ba kon so wo hwa no so de be kan ene ye tea leaf no so no the same strategy what the canned water make us say minim so de beto so or the canned water and the tea leaf ebe share machines ni bi na gugu hoi utumi nye bi top every 40,000 sa kopim 80,000 na wa ye wunsuo o frey 0241 449191 ye be bro machine ni bi ye din so no so bi enti aka last video no ene ye tea leaf de no or the tea leaf no ebe ra canned water mu na fe or the tea leaf no so era ordinary water mu bon say canned water ne be yi content ni nyina epie kama. Meanwhile, normal water need the content no ebe koso IS. Enti mra ye train no content minim so question be my end there. Ebre na so de na. Okay. Wadaruma. Na ma me kan sim be say what insure 20 cedis here ba ko no. But park na 20 cedis no. Me pacho and park no. Park na ye nsia na wo mu. Ne boy 20 cedis. Say kitwa na okra na no crowd to me raise. Ne de ba ko 24 50 cedis. Mmrantehene ne de na okra no. Good. Yes. Letter na ekura continue. Eno nsia na 20 cedis no. Anya se bia we nko ekura no na 20 cedis. Na gallon mu nso de ne de ye was 6. Say tea leaf de ne great. Enti tea leaf no or canned water and I will bua fan tap mun enti canned water na aba cap no from the machine or the noise in chain normal tap water and a one chain or the green tea ebe shem one the canned water machine if ye bia so bia anya bi unya sa machine die woni yare entem die emu wankasa for 40 years pa so be yare degenerative chronic illness is diabetes, cholesterol, fatigue, gout. Into what the tea leaf no, ebe share normal water no mu. Into the aremu normal water no, and no you don't see any great impact. After what the be rakangi good. So musa kangi ni ye content no microcluster na molecules ni yenti no ye content no within we ye free so no more the about normal tap water. Man guys I say it to me who. But to me say canned water ni dia eh no sa na nso na etumi bora ntin no e rap veins ni be bia and these are some of the benefits of the water yem rain ntin that say na yesaba e brena e kura na madaruma that's the e be san hia yeah that's it yeah all right yeah abusia for and da ho no we dia e clear bibia dem kama pa canned alkaline water. What friend number now 0241 449191 0241 449191. Yadamase abusia for mama yentoa yen dwumadie no so. Me minti dwumadie no ebeba so adwuada ebe 3rd September. Nana ya bo ama libia boga ona wada dwumadia no ebeka amanyosem ebeka nyamsem ebeka ni pasitene musem bibia atoto ye yesre say wo frɛ 0249 942 842 0249 942 842 wo fra ombeje so na sɛ wo pɛsɛ wo so asene dwumadie no ewie pɛ ya bibia koso pɛ wano Mame abe no was secret says a drone. Yesterday, Mama, your mama de na young call Mame abe ho. Secret says no on tom from a dam. It say I didn't want tom from it say I didn't Coco Bako or Befichi Krumu how I won Obama 3 months. I check where we be, men and nasi we be. Bosme miensa pepe what's sasa bonsam kura na te so nyinse no ebeba
pa diabetes edro ho bibia yade biara o se wo do yare about we sem fidie no mu na se sa yare no onsa obeka so se mensa sa yade no na wo ka se mesa wo yade dia no two ways Dr. Magic no odi djuma papa patrapa new site apatrapa new site tano so kwantempon ba bia so da kase minu si press bi ni roman enkwanta na da ho no a se wugina kwam ho a uhunu abe nkwanta no ne jansen ho uhunu anti se enhawo a obetimi anante wa pom ne ya so pom ne nya wo de afroka no bi obaji utu cities bi na wasi wo honom wo se wobesi maame abe ne jansen ho wo ko maame abe ho passenger bi anim mate bi anim driver bi anim ho numbers is 0243 34 53 92 0243 34 53 92 and 0506 46 02 08 0506 46 02 08. Okay, I was for afi mama yenko asem etosu mienu no so asem a etosu mienu no mama yenko so ententem panyimpa memo akwaba yeja pass all the say kwabna duchum yo bajo me damase se mama me akwanya etisa me chawoni obadwafo ni etifo nyina yo aja duchum free hin pa chawo ifi du nyina ayo Pio dudunya. Ayo. Yankwai. Yo, what ye abeda for masama me ba nyina nse. Say me baba ya o yi. We don't go to secondary school. Jam so mo tepa no ho na chese jam ku adwuma bi mo wo ho. Nti o ha na abaye ba me be ba o ba ya wanyem. Sompa 93.1. Ama na woni ho na nyem. Oso abranti bi. No wai. Enso kasa nyam ye nya yo mekuru ma besi dan ya me nkwada ne nyina ho no mo tie ade no wa eno so abranti no wini ho na oye prisini afi no wokoko so ano me ba me do wako school na sabi da atia kokora wo de bobo bra na so binye bia hwe akokora ana sisi wako yisi eja ho kan de kase a ene na mafo aba na mse ne kan ho betana me nkyanye na te say me bay eni me ma ne ba kwayi mo me me ya ha akwade ya ama akwade ya wo ti akwada no wo ye no na prison no oba ese penam si wura adan anu aye me emumuye te sa fada we die ne srewa wada wuruma se ne bo no so ba ye no wo si ye no me de ni se ye nyina bo no so e wo ma akuro ho a nti me se ye nyina no yete faako oba ho brasim kama send akwara ye ne tese mensemu nyina kamtim so wani mate na abranti bi kwanka oba ye kwanko ntimi nsi ha na emu no ye me ka kire wa ne se akwara no me de ato school ana wakofa no sisi wase ne mre na emu sa akwara so wa anwade no amfa na nto adwumam na mu nyina ma mo bra mfa hwe mo ba ne de ane ka sa me no wo bi ka so daddy enya de a akwara nje meyen basa da me mpa nka me nkofa me so yes mate ana eja me de ne wa anti e ba sa no za akwara no wo ye no sabe nyinsen mu no wansha wa mna taade maturity wan tontema wa say doctor ne hwem ni na didie mu nyina branti wo ba kwanko bi kwanko baka so odman e bia wa say minyin sa akwara no betena ho no sabe e kase na mo bo no ho kopem sa akwada ya wo wantumi amusa bibia me so ma anye ne hwe enti di bo so me miensa ana o ma me no beto akwada ne dini ye ba wo ma rapo ne me ho e de ma wo me de ba ja e na dwa entese tete wo no a ye kwato akwada dina na egu ayi ade so a woni tua ne nyina sikan so aka ho infilipo ka ho o ma rapo ho te to akwada ne dini bi ya fa de ko yi ya ye kwasane ho antuma e pofa ba ho ana lisi atade ye mpamwe enso ka ho ana akwara aketwa nso na atade ne mpaboa me bai mpaboa ba kokora bo no na wadi amanya bi se ya mamne se di mi hu bi da
sabe isimfo kura ntimi nya saa de wi na bo mu ade no na ekwani mu kakra ano na me kire wo no bo mu ade no so no ofa no ade nto no ye de akwada no to no ana ano yati ano wa mi yen ana ja me yen den ehwa na ne me frɛ no na me so wura na abadin to ambato ye ne fa he na mu frɛ aye ntim bato saa abadin saa na wodi mi hu bi da wo so dadi me de me soma me busuafo won so no wo sirim na chese yi no koye bangaba ehɔ no yi no koye no se me de mi hu bi da enti me de me soma me busuafo so wo meto akwada enti minim eni ma dodo a wo me de ba am se no papa be ma no o de say o se bunsu me ka se bia o frisi mu ho ai anu ase eni ma no me de minim eni ma do am se eni ma wo ne beto akwada enti no anu no afa de ewo mu akire ya afa de be yan so woni akwada yi na akwada se bla enti no kura eni entuma pofa a wo de ba ye no eni ni ma wo de ba ye na mpa bo pofa na 1 million enti de be na lease enti 1 yo enti de be mpa bo na entuma pofa no me pa mu a me mfa nche ansan me pia bontere me be kwa kan ya na brand yi bu ofu ja woni ya ma ade woni so no o ma de ma ni so na sa ni ma we no sabin prebiasa me kura mi hunu bi da ana ni kekiri kan ni ja wo ba no okunu de sa mi de akokora mi de mtemba bi me ko me ba afre de be yan sa da ko mi jira pa ho mi yi kokom na akora yi abu mama ne sa papa na mi si ti asemu a be ma na ka tere mi na mi se di asemu wo se be ma se mi nya wo ba yi be ma me mfa am se wo boa wo se ehwa na akora yi di mi ka so no de mo ba no bre mi ehwa na mi se wo hello no ha wa je so mi so sai nti mo na wo ka asem sei kire me ba no wasen adadi me de me ana me kasa asem no ana me nti wo so mpa akwada no wasen am se yo mate nti wa me fro ma me se me nua ba asema wo ba kan na mate wo so wo ma me de mente ni mo me fra akwada no me bisa ni ampa kudu ba ade mpochin na me fre ba me no se na asema me kan mu ayo no a wo so de ba ma me ne de hin wasen akwada no saa no waka nti wuduma nya abotre menya abotra fedia akwada wanya besa abosom nsia se obi a wonwo da dia abosom nsia de na se okunu enka okunu ho ehwa na me de pen wo msa ye nto akoko ni ma no bon obi fi ti akwada wanya abosom nsia ma fa no nko kanya abrantia na ka so won pe no sabe ebi a ne firi na no na toye e kire ne bia wanya adwon foforo me de na me mpa aba ma men so mayemla kakra miemla kakra na fedie je me ba msa me firi kwa yum ho ba me kuro ha nti me ba aye no na me ba panin so no so wo safi otokuku wo ba num so wo di wa ba to nya ha de anya eme de anya yem fra ma me no ene onu aba ma no ne ba ne di oni ha ne fa asam no to nanim nti ade to wo ma ni ma fedie woro am de me ka chen so wo me de afe emu ya no me de mi hia sai do afe ne so wo me fa akwara ne de anu hu se wo ka so wo mpe no pa no wo mpe no na ne die ya de ka so de ye nti afe no kwa pa ho ba se afe ba akone bosome ani e ba ne sa bi fia no si akwara no mo ye ndai watra wa che nti mma mi hu de mo ko de ba wo mso eni e wa kan ya te ye duna ho na mso wa eni no ho se die enya ade a am se e be ye adwuma na dara de ya de mo pa anka maka na mbato akwara no ko ni me kwa me yan se nka mo hye mu kna kakra mo so ye pagi mu na tiri baba sai na musa ma adunu ho akwara no mpeninti no ta na ta so mo kanu de a ne me so mate ene aja me le me tete to afa me hwesa ne emle ni se kuro no abranti wakon course wakwatna su mu aye ta sai bo so me so a wo ye adwuma abatu anaka ni hwemu a abranti no obu mu kwase asasa me ba ne mele na wo mu ana me so mete sompa FM mete monka sai ne ekwanya prison ni ndi me ba na faso no me de be da mo na mo so mo na mo ka bia ewo mu na me de ma so ma to na mo so ma ka bia ma tim ba ya na ma so mo a me de ba to mo ni mo no yeah abaja for ne tie for ye nyina sempa abaya le ofa pa kan no wo bibi be kan ka ho ba che no ano no yo
Obi na recommend no ma one na tore bia na obi abedi ntem say oh we good mushia na hene but you tie bu akwa ma okro o tie side ho abi ene na ti mantem ho no hu me pa chan no ke kan me pa chan opeja wale sabre na we senior high no me pa cho da bi na wo say pa cho na mo form 2 na ka da said nanka wa jampo. Okay. Sompa 93.1. Na aden one protect kakra, one more ho ba kakra, yi bia de share nsa ho. Me ba cho mi ye bi. No ma wi ye. Me ba chan. Be man na ma wi ye, pese o kan okre bia. Me ba chan be man na ma mi ye. Ese no opinion sen no. Ai. Sabre na ne procedure man wadru stage bay. Me pa cho sa tem no ye mesin ni. Ti achi na okunya procedure mu kwai. Me pa chan. Wa wo na chi ana nyinsen no mu no onya procedure mu kwa na. Nyinsen ne. Sana nka akoran ko de luck yaba. Okay. Along the line no what can be bitia no. Wo susu say ade empa nipa wo ye willing say ade a wo de bo ho ba kokoyi na yenwo na cafe wo ye say no ade na course bibi e course e ha dwenti na no wo ye sa na say bo apaye pa na wo de ye sa me pa cho wo sheda se me na mi wisu aduro no say ono wo mpesa ade ni ntimi nyai na omo so be ma jinsi a jana owu yi na deda jinsi enemy owu abo yese mo nkura bata owu yese nkura bata na deda na jinsi enemy Asem Mpe kura ni na ma me we na uzu na be se wa hunu jinsi we ana jinsi wo de tete no achi no to abusiafo on se sa be men se we wie procedure ye ne kodo su a na se okofu bi ba na ye na sa ba be bo mini musisi o mo wasa secretary bi hono de wa hye ho na mo chiro na chief producer wa hana minim de oye yo yase nene wa ha chief producer yase igu so fre na onfa na ya woni papa na wonye no ha dwene on senka ipa hu bi kura woni mra no de anke beka se woni we de procedure no ya bie mra bia kire ya wo koye procedure no obi fa sa akwa nso a and say wo fa entoma pofa any lace back on any 1 million say wo de koto akoda ndi fine say de won saka no but amamle ni amane kwa so say wo to aso ware oba no ana say wo ya man mre esum no ma eyefe so ya na ayeme ya say eto da bia ubi ya de sa na osusu say nia woye any you send the sense of judgment na enyu say eyebo apaye whatever mintimi hu tai asem na tai ti na ogidi say obeware na ogidi na ogina na nsem anu woka no so me ba chai oh akuya Sompa 93.1 abusia for momientie osebonsu police sesere so obey constable and as a private constable yo ya nyankra se oguso friend ye pese en kasa abusia for ya na ya da bia me kan se obi fa oba ya se obi chance obi fa oyere
Because Amaya na wasetem na ho kire wo ho ana me ba cho da bi aso den ni akola bone okay aso den ni de be ya jima akola bone de unya akola bone sa se ne wanyini na waburo age ne kura ya se obatimi ware no na wo senior ha ne de na ya so den ababa wa kire se na ho kire no fi se ne papa yi wa ya japa otitini bo wire mu a besi da wo makro ho and say ne mano yentinem na aboa nso wo yedua ne hia no ananko de apra no ho tinka ne bay konso ya na nka baye wonso nya police dwuma bia aje wodidi ano amakora bia di yesi akokora to go e kwa babinu diem na who policeman ayesa ayedo yi na maame no ne busua no kora ekofant ma pofane 1 million se de beto akoda din no ewumu se intwa abo ye de to akoda din marriage ordinance de aba bia ni ho a watumi aye marriage ordinance se be ma bia ma ko homa sei afi bia ma aye ntuma sei ma mpaboa sei yese no ene de akonhoma ene de keke ka wonyina ubia ye nia osusu se eso ani and that's all na mami abranti kwagiji ubi ba ti se ya wo hwe ni school na wone na wo ye na mo ba be kan na afi the most painful life kra and say o ka se ubi pe wo aware hwan na pe no wo nware ye hwan na pe wo ba ya hwan na wo pe na wo nware na de wo mpe na ka akofai me ka se bia na mabaja fu yi peja ensa se to boase asemi o hono ma it provokes e nipa abufu obi fa yere na se won ti ase a waja no ko ba bi na wo bade upusi ne kura wo ho ano beba eya udi nkwase asem se ya wa hura kwata sa tambale no sa nkwase apresi ya udi na hono no ase ne sei Tankwa se approach na wakwatana tamale ho ase ayi gambaga hono a wudie no ase ne sei me no ma amene sa aka se kire yo ma amene ka chen se me ba na anyere me ba no wudie no abufu se mkura wa sa aka kire me no me ba na anyere me ba no obaka an wudie no sa na aka kire obaka na sa ne asam no call dogs ya no so nka obi anyere obi enso mra bi approach fo obi a yede bediu amana yi edi bo so me na be me wo mane akoda yi a akofa sika 2 million ene pampers ye to ne sai akoda yi me be ko kan sai pa na be me bu ofu wasu wudi di matem asuma da ho na me no kaponkwa bode mane wura ne modam ma me ba panyini no a wone na busua di akiri be ye saa wurka se muhisi no omokura ho na yi mahinu na nka wo kura ba panyini wo kasa da bi ye ne sai nye yi masa se obi smiles maybe na ye sebe anya ado ankwase asoma ese se wo koje atibidie wu so ayi me papa kwa yi mo no teacher ni bi wanchi hene ba na odi kuro nso eho ye wanchi hene asase na odi ne ba so mechira de na odi kuro ma na dai na enne wode oba wu yaba wo chi wode oba wu yaba ene wo frɛ me se men kan che ne se ma bi bebi wode be fi ho no wo mpe ne papa de na be jano ti so be ware a wonka na ono akora mpesi kanye oba ho ade ma no ena me kobo teacher na mane edi bene na ya na me kro ya na me swa nka menye sa ade no me kro ya wasan ade abaso mam sa men kan chi di kro se wanya da no wotu ena me ko na me na I was 27 years na me na teacher was say wanya da wo pesu wotu no was na wa be ma asemu ya wa wo be kan eye wa na me di ja wo se ka chen se e ma asem no ontono boaso pebi o ma me nware ba akoma no oko ka che ni wi awasan de asemu yi asoma wa asemu ya obekan me na me gina ho no mu aho mami ya ni busuani ya mo mami ya bisa okakra kaka se o aja jo ho me na kwara de yi mensem eni wodi a obetimi aka se obi me che se wo adwene da utiri mu a ni e bo obi din se bia asmesi ana benten wo mona samu amfa
bodam na nam ho edu emra maame no akwara no wo ye chire no maame no frɛ me ba ebusa no sɛ wokunu wo hwew no se na maame na adenti no bisa sa me busa wo me se wokunu no wo hwew pa eja wonu ya asɛm a yɛ sɛ wo maame sɛbe sɛ wase no kora obitumi abusa nti be ma hwan no sɛbe mpraduasa sɛ ne wɔtɔ nam kora ma ne dia sɛ ne yɛ de ne a sɛbe mpraduasa aha papai na me ameka sɛ bosom ya katua ntimi antua da aka no ene pension pay ntimi si dan o me na meka kyerɛ wo na okoto akwara ni din 1 million na hwɛ bɛn no obetimi ahwɛ no bɛn ma bɛn no de 1 million koto no bɛdi ntuma pofa ɛka ho na obetimi ahwɛ ba no sɛ wanya fa hodo susu sɛ emre bia ni no wafa ne ho adi free wasa akwara na sɛ de ya ne yɛ ka no woya nipa no won fa megina hɔ na wakɔfa obi kɔto sɛm bia o de opeso ye bia no ayɛ me de ye say holiday men keka sa woya na waso mpanifo bi sibisa omona sa mo de so ne obetimi aka nti mama yentie be man ni mu asem ibisa wasam Gladys no tambe na wo hu no ni pacho ni hu no 2019 that time na me were SS3 no so called SS2 ni na ye SS students okay ena ni hu no daddy internet first na me no kasa o ka che me se me bo ne to fan hu no na ye den ni hu no ena me se ne pe ena opinion ye me ni 9 some months ena odan subadi edi ena me ka che me se ni super bia wo mu no enye ena mantam ho so me na fofo ne ka che me se sa ba ye ya me de me ho akọbọ no menye de ntwe ne ho mfiri ne ho ena me se o da bi ahya woni kura ye de esesa ena me ne woti anytime bia me tuufo ka che o se ama ensense yi se na me ye de me ti fa ho bet me pese wo ye de o se sa o ti me ka che nso o wono wa se fa first kura na enye se na no ye de otie ena me te mate me ma me ka che me se me fo bi a na me mfa de oko school ena me te mate me ni date no o ma me ya me ba o ma me de tuufo se wo be fo bi a me mfa school ni yes okay ma me mfa bi a oko school ena me te mate me ni amane date no o ma me ya re se me kasa o ma me nya re a na me boa o ma me ya re eno nko dadadi me ni ti ho o so wo perform me se me to phone amount me wo ha no afre me ai ni ex se o meje phone ena me se me nko me ye de me kwa to phone ni bi ayere ama o si you wati o ko fie o ko dru fie me friend one fa not knowing say wan ko fie me friend o ma me say o so wo ko di ade wo na damfo bi ho o ko ban sapan ena me bi san se ama o ko hin o se ai o ko ne ex ne ho se wo kwaje phone na phone no kura wo kwaje no ne ntanka na me e de ba asem na me ye de me ka chiro me se me to phone ni biama de wa ye kura menye de menya to phone ni bi ma because me ka asem chiro wa untie usuban na me pesa wo se sano on se nfiri ho me no kasa umbume o se nana me se sa me se mate o ba sa o be je ne phone akofie akoyuzi o ba ina mi sister age phone no e de ko school ana mi sister age phone e de ko school enu ani na ne buofu e di matem o di matem me ye be ma adwa ni ni me ma one na date ye ka me ma one na date kura na me nka hu bi ana mi ade na o ka me na no na wona na wo na me ne wo ye ena no wo shoe say suban ne cho ena no wo shoe say suban no enti wo di matem ka che me say me niema e wo me wo bia no me famre no 11:45 p.m. and I'm saying niema no e de koma no me ko o ma ni anim ena no wo di matem o di minute na di mo ne majai and I'm saying mate e one am deleting the number free me phone so na me call fie me ba later no ne be wo me pachani e de ba de ne fie a oba o di watem o mu
na oko ne ena meka ba no ade tie sa asem ne so no of friend more than 20 mamfa na cheto in short no na opa chew o maame friend me ka kire me say oye panyini de ne ba ne ye no wanya de wanya ni yie enti wo sere me se bisi bie ma enyo bi ne kuma enchi ebuna mi so wo mbu me ne atindidi na wo didi me no ebi nsi biem ana me ka kire o maame say mami mi pa chew enye wo pa na waka me nka mi tie da emo say mi so me ni de ento no na ne ba no wo di bi se wo yi bi ka abesi se later maame no de atopa ne akwala ni nti wo sa ne tenan yes achi ansa na nyi san ba me boa achi ansa na nyi san ba me ne tenan ya na still ni suban na wo de di na me bo ma ne mama ne say still na akwa ne nye de embu me ne kasa 1-2 obebo mi dia na wo di matem ne ko kan dia ba asem na o ma ne mo say owo mo nchen nti won timi nye de embu dia ana mti no firi mo nchen so e nti me na me pese me ya dia ma ne hu na ne say obi jai ne nsem na wo ye de o kan ana me ka je o say ama so when ya wudi abo na wo kan ni time bia me bo dua eni atindidie na wo didi me na ntimi no won tina bi eno asem ya me kan ye ena o ma me no papa so say me ma kasa asem ne dia omo ne busia fokusi aya omo mpene ma me ne omo ba ne nyede entina bi ne die be ko so kumasi wo bia me nim ho hio me ba na me frame e bo ma manye na wo ko school wo sna wo na form 3 ena ono so form 1 yes na me ko form 3 na no ko form 2 ena ono so ko form 2 okay yes ena motena ye sese mukitaba se wo ngoda me pacho daddy wo nwale me pacho daddy asem na aba sese yakola no yen kama wo ne ntina wo betimi ne na tena biem daddy ni suban no me ka chente osisa metimi ni na ye de atina but ni ba ya na wo fo ne ko kan ye no opapa ka kire ne maame ne wo fa mo se omo mpene maame ne ntina biem sese ya no a wo ne me kasa me pese me hu se akola no ope no suban ni free one ma akola no ope no ne betena me pacho suban ni free wo dia me ni problem na dentina suban ni free wo dia me ni problem dentina ene wanya ntobase ene na anka a sese ya no wo se onware ni biem daddy me say asama me kai ene se me kan asama e dey me na na jai san ni dia bona wa ya me bodi aneka but me kan san asama no omo na busiafo ni me busiafo ko hia ya na enti ase anya adwuma e mo ko kan se omo mpene e ma me ni omo ba ne nyede e nware bi akra ni frɛ me ka kyerɛ me sɛ me kan kyerɛ papa me se me kan o papa se o ma me ni akra ne nyede enti na bi sese no me bisa wa sɛ sese me bisa wa sɛ akwala no wu jaina wu jano kwan ana se onko saa e hono mo kaka no me pese me hu oh ni jaina daddy ntimi nka se onko saa na ntimi ni eta achire ni sen oh ntimi nka se onko saa eno na me ka die ma ho odin de me daddy at first akwala ni nsen ye no me ma o papa any uncle call school na no woman ko hu headmaster na me ne kasai e ma headmaster ne say ovia ombra obema ne ni mate no woni wo mugina na okofo ase kokofu agina ama me ka se bia e wo bia ka se bia so ne tie ne say according to ene akwa na busuafo na chesa akwa no ko school ena woni ne ko hwehwe ho na wawo ena akoba se akwa no onware no meboa fine say no we a police officer we adwuma yetua woka na o say o department ben because when say o dosu no charge office sometimes northern sector say no it need to go baby the name or charge office unit o charge office I hope say bit work or dosu and I say what you say yes and she say o dosu na say obi di na semsen eba say wone abayo bi abamu bi abefa ne ba wo school na abamu no bibi nti wo so ntumi nwale ne bi en ode ababedan ya wo police officer no say na bi ti aka asem na fa kama mi ntie daddy me pa so me a me tie bi asem me ka che woni akọ say unin say obetimi ne na tena bi ma
one ne nkotena se wontimi ne ne ntena bie ma se di asante amamrete no yesi se wo gyae oba ye de yesum no yesum no yes enti se obepe yo da chief producer say wonu akwa no very well ama ono ankasa de nsemasisi enti megidi se abadwafo we no yen waste time bia maame no chief producer o mayin sanka ne maame no na yen kan je ne se so wonware oba dia ene won hwere ho yie na wankwa ansa anko oba foforo ho anse we life wo de wo wawie school no akonya police ono kra school be no so kwa se na so we miss me ba ayo ko ye miss kakra se so ye djuma kama na wanya kwa na de woji wakatua na wabo oba we so asesa wo de akwada hire chi na ase obi pena won ware monko fa na ma mra na yen kase be wo bia mfanche no wo ye be ma won tena ho na won san fa no ko kan oba foforo ka o muso ne dese ifri srim ho ne de na ba hase o hwe ade wo pene ho wo de ye kan sa na mo ka ase boa e ba sa yin tim fa ma tu tv sunti o mo problem na yen ko kata cho dasi nsɛm wem sɛ nura ne yɛkan bi but the same thing na asan bae amenkyɛ meame wɔfa se bati ɔwɔ asafo mu light yɛnwa bae ana me wɔfa se wotie yɛ paa na ɛnɔma bi sɛ wɔtea na biribi yɛayɛ no because ɔno ɔyɛ ɔba nti wahwɛ ne ho so yɛ ma ɔbɔ life paa ma asomdue ba katakyɛ wo sɛ yɛnti ama me kasa no sɛ our boy life papa because already who should you na asem no ne ka some person me say nipa say obey on lazy I dey call here e dey come man be no nya bia boy life ahweyi etima boy life one who should you watale etimi wuru say dey oti moto so sa na bra boy ne tie carry on kata cha wonim ye be ka ho awofo ni bebre omoma sebe o mawu kwa samadun dodo na afia awofo ni bi o mo na ekum wo dodo na afia awofo ni bi na me kaka metima ka che obai sese we no epalena ana ofiri we mu fia ono so ne noma bi o ye ofi sese anu twane sebi noma bi a ha dwen ono so hwe ne life ye kaka me so metima because how ma emfa ho sanko utu momonefo na utu akura sofo eti won so ma sure se won so wonye obi a wo ye nkyene board ye sa e wo kon abesunti wa brabo no won so show life ye se we ekoyi o ankoyi o show life ye e wa no kasa se bi atem dide ni ade enso me kasa a kire kata cha wonim de me pesa me kacha ye nua ba men mo se friend say o se bonsu kutadin asantidin kakaka se o se bonsu na we akwakoba na sebe e good se producer ebusan se dachi bia no ye yi ne ko ho na saa bebi o ye no oni masam kapa wo jeje asam no se no wo kire se wontimi nware a so ofasa se ofasa antiamade no uja okwan ti wakasa ba o maame ne friend say wase no la bi o ye ne atuo no saa na twini pa okay o de jai de wo de ni dina yira no ni dina yira ne TV so mu tie so mu nyu na ye basra ye maame mu bi nso o sa se ma ye kan no kura me papa me sere wo when na nkodane asem ko so obey be me wo bodin na ne maame kura nim aha eno de ene wakane ha na de me pesa me kan nyina ne se akwala ni nti na sese ye tie a ye kan ho asem ye kasa aware ne de 7 prejudice so ono ankasa yi ne ho ano se sasante asem so for ba na se 7 pe ufi se nya yi a uja ne kwan na ye kwa koye oba ho ade ye koto akora din mo hwe ne ye edum bi na se ukofie bi na se papa bi kase me ye lesa ma ya na nipa bi nti ase nipa bi ateki sai na advantage ni so di edin kwasasem obi wo a yesi odi onsa besusu bia no masa edum bi a woni minyansa de bi wo a wo ya odi kofie bi ma hwanyansa kaka na nye fe kaka nipa bi ateki sai advantage no o we de yesi de onsa besusu enti ni obi wo a wo koye oba ho ade na wo de a chef bi ono ba ko na papa fo ba ko bi esu na bi a 1 million
obu akọ timi sika ready na ye kufu na busuani age ye nya gitu ma pa chese omo je ye no na ye deda ase yo ko ya pa busuani kote no a na asa kwa ya rewo sam ana asko man po man cost stop wedding bi omo se father jai boy no scout dey say mu ba nya sa na o kan sa na tie jai kata chaw na father ni jai na omo say di to esa di bi kan wa ho eno ma bi ya nim guasesam udwene ho a won ti ase sika o kan no ketua bi no de ba because wo fa no ho adwen because you say dear unsa be soso edu mebi ho no ma ye be sere ampa se wo bakra na obey na ho de obu a okwe bag bi kwa ba na oba no ho no ma ni atwa mu na ye fe papa ne maame wo munim ba wo de odi ko ye ya papa ko he papa yi asabe obi eso dade ne reho pa ho sa no ma no ne reho yi na ye be se nwan ma no de bia ye gusu a ye ka edu mebi wa de na fe se papa betutu kente ne wo bo na danfu be ma ne ye be wale me baba ye papa no do mo pa no no enye sika bebrebe but ye ye ade bi ma ne ye fe se wo papa abrabo boy ye nyina ko betimi de ni sika area confirm so mumunti wasifie na mugum ana mutim se hwe obeman wonu adi so adi awia ana se woni ni mienu hwe school time wutim se na nkoyie sa ba se no wonu wabo trader na wo ti ba bi no e de wafuro amango no ene wakotena soro na onu te kokko na no wadi na onu eburu no wote buru e wo fam etimi da kata so de meka nyina ne se omu tie ye ne a wo se obey wonim duabo na obi a 7 mpre dua ananse kwota ase a 7 mpre dua sa etikunu no intekuma kwota ase tonko mediate awa so opese wo san de ne ho eka oba foforo kwa wale oba foforo dia wonye na chiye no nko tie anya sa ne maame na aka so obo hu yanka atacha asem ni na no abrowati abrim kada cha obe man pacho me da say sister Modesta mechia on HR Ashanti region Ghana Health Service Chinese woman Chinese woman wone ne man nyina ye chia wo mu nyina na anwumre na ketecho asem bi wo ho na se wote a eya na sebi eya ya abofo no kakra na abrantie no ne maame ne de ketecho me mfa so bo mo ni pi abrantie na nkasa na me ma asem o America na me kan de ama no na eya na enkwankwa na aba ne de ntia me kasa na papa yo maame no oyusu wadi bia na etan o se papa ne ka se mbi se maame ne ka che se wanfo so ne sebe okofa no eno na etan se ampa se okasa eno so etan maame na nkasa ye baabi a me de ne fa ne nyina baba we na akotwe ne nyina de abre ne papa ko maame ne di eya baba wo no na amasa ne ma ne nyina ye to ne papa because enka wankwo ho a enka papa ne te ho odwene ne ho nti me de na America na nkwankwa na aba no ebetimi aba se bia ne maame ne kola ka asem a onfi no nti na me ka se me de me mfa nkwa maame na fa bebree but the America actual brand ne se ewiase wo we no sebi ye fo obi ade ye ne ye mfa obi ade ensai no ena ababawa ne se na wadru age sen na wadru age sen krampo na she was schooling at that time our fa na no mu date ye meka say bia that time no mu nyina ye nkwada afi no mo because one also ye student ena we say so ye student wadwa wanyini wanyini mesi a che anenti yo watwa ntro nensam na ono kan na me de na me gina so but se oboa minim ni fi a wadi ababa no wanya afa na wie na achede nso apiem awie ketacho ya na emema no dodo na no eya no mu ncheke ne ma bi wa abrabom ketacho ya wade bi wo ho ba bi wo wa akofa na woni ama ne wonsusu ye bia papa bia wasusu bia no wonsan kanta ema wa abrabom da ye wo ba bi nso wo ho akofa na that time na wo do ho kan no na mo beye spiritual mo beye honam kro na na se honhum mo beye ba kon because mo de mo moja na hia no afa na wo niema bia we bia wani na sokora mpo no na won sa ahya ase na won sa eka niema ebe ma empuntu aba wa bra bom nkwa na won saka na ya mema no bi ho mo ncheke sa niema no enti ebeto da bi no behu se na ono a osese ne ho ade na akọ ache wo me ho nti a bia niema nyina age agu basasa no ababa wa no wanya afa na wie niema sisi ye nyina no kada chonye papa ye beka se bia
one year juma de different. The ababa way amaya swatene say be abosome krani 200 Ghana cedis and a diaper. Yeah, and last week it was the last 2 weeks. It was 25 Ghana cedis, and there's a 30 cedi, 35 cedis. Sa woman diaper de kamano. Me more be a product be a diwa, but de kamano. Unkita 35 cedis at the sham 24 no kulampono. One sanka. It's sikana 2 million na busumi biya. So de ani ananka aji semunan. There, I'm gonna do any bino, but none the quality any buofu. Ye will be oho, but could be more friend and die up time said the end, and then kita bear 1.5 now. No, none, the can nipa be benefit to none. Nkwala bi wa wakata che omu nua no krampo no wo de ma menya ne nje no aye mo obi e bia din wa na mum wo pede wo fom krampo na sa Sarah ke krampo ne ade na ye totoma nkwala no krankwala no eno ne bo no krampo no ne won kita be 30 cedis a wunya bi nti 2 million no de black kra na asif se wo check a de bia na kra no be di 6 cedis na kra ni di 6 cedis na duane pa be na kra no so ntwa no fo de bia ya da meka enkwala na ya no bata kra no fo na wo twe no esa maame ni di aduane pa ansa na kwada no susu anya enuane no pa de afri no fuso ni mo no so betimi aboa kwada no na ya na mema ne bi wo mo check we no yi adwuma eja sa wo nya adwuma bo so me so nso a ye nim ye nuano police fo ye nuano immigration fo ne ye nuano ma mo police ye friends agency ni mo no wo mo no sa bo so me no o mo de na nso ne ye de ama wo no ebi de no 21 days so mo nsa kan ye nyina ye nim ye nuano mema no bi ye kru no bi ye police personnel ye nim wo mo sa de wo mo si akatua no samotie enya ordinary your friend civil servants ne said o market yesi ba no enya sa na o mo de ne ba na enwa wa se police ni nyame aye wadom e se wanya adwuma eye na wo so wo ma na wo yire bo so me mo so mo de no kra de ye ko animu ente se teacher for de na ya na eto da bia akwa ye mfiamfia bi sa no mo na ya na mo bo teacher for no mo nkafra na wo police ni nyame aye wadom waje bo so me aketua wo send wo bucket to asika wo se ma kofa 2 million 30 days 31 days na wo calculate obedi ni musen eti me sra brantie no ose ababa wa ne peduabo me de mi twa ne short ai eya na peduabo sa time no krampa na ni sheda nye ne yasa no e na no obodua ne na obema na ni atutu aka ne nsem no afa na wo hwa ade be na obetime de aye wo e na won kan hu se se dem sika yemfo obi ade ense se won pa na awade anya by force won hwe ne ba na sede e waso oyede ma baba wa no ne bra ya wase no no ontimi fan pata no sede e be ya bibia so betwa na keta chwa me de ma no se no sister na wo ba ase no na ne ba so no ne de em say yi security agent for no na no mo ye adwuma sa prison for no mo je prison for no so no ya obi de ne ba ese wo pese o prison na o so first camera nsan no aye no aba brand de o kasa aye no otwa ne tia o se eya na mpie ma bonte and dead nti no eya na yehu but ekoso pa ye nyina ye nso ye ne tua se ekoso na mpanyimfo no we na ye nim go ase kese de ma wonom na wo mi no wo se ho ahwa no ne ne dom no se wo mu tie ya o mo kofodua prisons na wo mi ye mpese ye de wonfonyi ba beto kasafonyi ne so enti ye sira wani mu ya no ye rese na wotwe we se nkwa wie no na ababa wa no ne nsatimi aka ne sika ba konzo so de sika Mr. Amped ayo prison officer Amped Mr. Amped ono wo kumase ena na wo mi nso so e wo kofodua prisons enti wo mo fa sika na mra ni mu animu ya anya sa ketecho ba bia wo se dru no ye behwe se bedru because ye ya magana ye mpanyimfo no ya da bia meka who watches the watchman wo mu de enke ye wo mu ena obi ababo charge se yanko mu dimrika police ni anu odimrika afa handcuff na kwa ode kwa kogu obi nsa wo mu nim emla na nkasa no ene cho ya na abribia no mo buo mani de egu mla no so not memfo ena ye bia de ni ha na ye ba ye so esan se ye nim emlante no na wo mo ba behunahuna ye nti yesre na wo mi ene Amped ba bia mo obi anim se mo tie ye mo fa baba wani sika ma no yese ye 130 million old Ghana cedis no on fa mra na bibia so ntimi ntwa techo abusa for mo momenton ade ba ko pena mimi ahoma na mamu power specialist about hospital ubia nim sa hepatitis B ya de bia we the chi na anye ya ebetwa wo power specialist about hospital mame na America bro for abona na baso wo hepatitis B aduro ho no
we deɛ ubia te ubia huni kan abasobode enda so ho abusuafo enye hepatitis B nko an ma mi wosa wo me say obu ndina na ubia se hepatitis B doctor ne no nko a wosa typhoid malaria wosa kidney ne se de odi abatumu pa manfo bufa so wa ya sabia ho pa eye compadro no aba me hunu ba bia okofa sa compadro no na jai first week aba wo bi wo se first week ni o compointi me kunu wa jame ya first week Mmrantehene me wogidie se bedu 2-3 weeks no na me kon si me te se de na tie dada no a hu pa eye bibidro kan kompono obia ko ema ne mema nyina kwada ne mpanyini nyina wo se de size ne tie bia wo de fabra na wo de duro kan na wo twe ba kontem a wo bebo nsem wa bebo nsem ye de miama ni akuhunu bi ababa wa ne se daddy na me kunu obi humi afere be ma no obi humi afere pa yadie biara de beko power specialist about hospital doctor koso eduro ye bi no mfre no eduro ebi no mfre na eduro ye mesre fa kore hon 10 fi yas Lake Road one Jasbo filling station di hwe ni monkran so kwabenya pokuya se ACP main road no so takra de so anaje estate one anaje MA primary school na edi hwe ni mo ni nyina chi no inura eboa manfo budwa so pa ya manfo guso ton de ebi ene adua ya heba ton de ke moja dura ono ma wunya wede pa kama cough care no eye wadru tatahwe entomfom wana kora adua ya heba mala malaria bia ne na busu adom ni nyina condemn to theater jirikajire no yede kwa hayo wode kwa hayo hukumbi pa memedro jikajiri enyagodo na heba mesa enne pada no and also best immune system booster ono no ma wa se hukubu na ati wiase ase ade bia ntime nkromo number is 0244 544422 0244 544422 and 0200 3831 so person no kasa friend 0555 797878 0555 797878 ya bia epono amafo betu na ba na fe onomo ede anu atu asem no bi na ana de owi na da yeso de hello okay yeah man yeah obebe ko me kedu ene dia tiano wa ni de na de to Pamenkiana bega fona di sabi di tiki okto kuma papa oba media bia ana ni yushi hona metu aso padi dia mtaka se nje sa nje ta ubeni batanda na mimi ki atende ni papa ni beta ni ti papa mimi dia ki dia po Então, ele já pede ele já uma. Se não tem minha bebê, não vai ele não. Para que ele abre tudo a mão, é vamos ver. Mas eu me rapro, é uma unidade. Let's make that was a original Nigeria. Hello. Hello. Yeah. I'm my joy. Yeah, there now. Kakra me sumeka ni say. Pato hani. Ni anu mu mano. Me pato me kase fia do ato ye frame mama ya. Hey, mama. Kakra me sumeka ni say, ni anu mu mana ya omo ntu omo boase. Oh. Montu omo boase power abrabum. O hu fe so utu oboase a. That is the onsu benya oso no de. Esu kakra me tinya ka che no. Me da wase we de nyame aboa ne se won say. On say nto boase ni hia pa na ma no ye ka che mema ne bi ye wo awurade o mo ka o ya sam na won kan kire o badia o bana ho brase so pa asana ye kan we hello yeah good evening good evening master But I'm going to
Ayo, you're a casa. Me pacho Fabio, me van say man or mobile program is no better than Macassa. I am a need your mono pa said I am ordinary some to form no. Okakwa Okakwa. A man or mobile moment as you say. Said in a be man a church and in Muso Umbuadi what is no. Into Mumbi saw Barnes and it was a son, be man an intimate canana. Because the Drubian where we are said a chain respect. You go up as our chibi margina, Ubuna, Intimuse, Opa, your dame, begin war babies and our own farm. Okay. The Kobasa won't know in Jazia Casacasana would dinner them than of Queen meaning or come predu, reserve and predu. Intinipa Panason and Tanas, and I said you on 5 years and 2 years. The name of no one or the sea in the papaya sereno. When any minute in China papa, no none papa no quaya, obey me up from within the cheat. Nanya Sabi and I said, what the compre do. There be over some man papaya pen in Quasia and dear sereno, one in we. No more say now when to mean Tanas may be able to make with Yamano. Then I mean, that was it. Oberman papaya pen in Quasia and Anka the Sebi number. Sana Santa Casa. Yo, Medawa Sepa Bema, what's the word? Hello. 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 Yeah, good evening. Good evening. Patron Honey. But your friend, aircraft. Also, Casa de Mammy. Friend, aircraft. Master man, person, because Mmrantehene and say, hello. Master man, person, because Mmrantehene and say, so what worry about you and what dear, only one colony. Now, what's your Bano University? We are now a professor or a girl that said they were who be my for when you so when you was ban and you was ban nothing. Or no, I didn't stand the Java warrior. Tano, Obano, a man do Muja warrior. Who to me and who has a Muslim Beman, not a Mudo Muslim Beman. Okay, Java warrior, so I'm telling you, I feel or maybe in a class. My brother, so see, one more than say Java warrior. And here, Asem the foul one. Asem Ayawa. Asem na yawa. Yo. Ya Kabrama yentrase. Me ho. Yo. Abatane. Na wo fine. Batane me. Wo fine. Ame wo ebuafa. Yo ya bra office why. Mate. Yo me da sepa, me da CP. Asemu. Abranti bi ne oba awontafo na mami nu kama dehiwa ankwara ne nyina nya 55 identical twins pa na wose nkwara ne nyane ma enkoyi DNA omkoyi DNA no Sompa 98.5% eye be ma no na technicians no hunu se ayesa no mse so mo sa waste time eye ba ko no ye de ba no was still se ankoye ba ko no ye gadi yakofo ye asi be kura de sese wo buya omuro ntafo hu difference wo mo o se da bi ye nyanwe ya tanko ana yanya other one ana o say say ya other one ya dey still o ba ko se tuo mo sum ti me ne ya kan chaw yan cha bige na abige ono ne na yin se yenwa bai ya on tinani mu kakra ono so na yin no ada be situation no wo no na omo no na ko situation ba be na sere sa kan su say wo to dwom na ye wu ho nyuma se onyinya ma obi de na bro san so no oba ya na times na edu me bia wan hwe na obi ko gina so na nenye na nenye enti eno so de yenwa ba ma ne kan ye na yura ho yenwa ba ma bi kan ya ansa na o ka so on fa se bemra no no so no ya na hwe that's ya na bibi se ko so se be ne di kan se be ma ne ko bi anya sa defense na no mota bi na ka chiro plane so wonya kobo ba bi sinsemu so mo ade na se ekoban se wa anyiri ya sa no mokeka na oye memasem ene omu ade oye memasem utu ba nkyere no ya wudi na chi hwanhwanhwan no
ana ada na kwa anya hwehwe mu ana kaka wo mu se no so kra ne ko ba sa no so se enu achi na wasane ge enem ye wo so wo mu ade a enkwe no ye tufu de a na ye tufu se oba no onko ye ma wa ene ntempa na na watwa so wo so bibisa ko ba sa ya wo yese ni nyina san wo nyinsan o enye se bia nyinsan na wo yeti ene o tesa na wo asem ya wo ka kra no how does it sound in your ears ko asum say enti de o kana so fi so anya de aware we be but on sum no na oba na enhwe so nko ni suku omono ba ma bia wo de asem ya bi oba bia in most cases wo bi sana defense will be no so defense no o se kantan wo nwene na ase ba mo a o nyiro ko nyina na abam dia bo kwa no kana kwa na kire se wangware no wo ye ne basa ma wo no so be sa to aso amre ni nti papa wo de asam no we de wa ho keke afa na ebe huri pa wo de ye be frɛ obata no sa so pɛ so di du kubo na ye mu dia on ye won tena ho sa to aso hwɛ ele en kase mu twa so titi asa o je so wa mabiu di asa de abo ni gina ho ana etutu ne da ma se abusuafo ye di dwumadi na ba wieye nyankopon pa ebrɛ foforo mu no ye be san to aso si nya